Wah. Azim. अस्सलाम वालेकुम प्रेसिडेंट्स कप फुटबॉल मुबारक के फाइनल का मेरे विवाद करोनी क्लब वेलेंसिया या विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब विक्ट्री की एम के चैंपियन टीम क्लब वेलेंसिया मेरे एक मचन कुमार का मेरे टीम वारा पड़ती बदल तक ने फने हासको डोजी नंबर हते अहमद नाज आके मेरे टीम के फुर्ते में गारा की मना पाका पाहा कोलंजे एनएमएस विक्ट्री बाजार का विक्ट्री टीम का मां बड़ती बदल तक ने आमू का विक्ट्री के फुर्ते में गारा के आमू को तिक कुले कुलंतरी मेरे हिमनाफ मोनी एनएमएस फुर्ते में गारा के हिमेने फेवर आमू को फुर्ते में गारा के हिमेने कुले बाइक कुलंतरी मेरे बेंच को तिक स्पाहा कोलंजे एक तरह एक कुलंतरी की मोहम्मद शहबाज विक्ट्री या वेलेंसिया प्रेसिडेंट्स कप फुटबॉल मुबारक के फाइनल दंगाई न्यू रेडियंट स्पोर्ट्स क्लब बजको गें अतर टीम मुबारक का वाद करी ए आइलैंड फुटबॉल क्लब न्यू रेडियंट ए मिड टीम के इतुरु ಈಗ tere IFC Valencia tung semi ke don match ko bali ken diye adi New Radiant semi ke damage ko legen ves final da hame wasil veve ko tenu farta match ka victory atung ami hum bali de sumokung ega ko Valencia New Radiant bali foni deng ekakung to mubarak ke final game wada kroni victory Valencia match peshe eruga adi match puriyad da eruga match ko oyara adi enun kandata behe ko tung tibe fulna malumat genestin malgonda ki ge bayar wadak minnevi tajriba kar coach Hina Ahmad Salim मैच पेशमुग पूरिंग रौंडी तंगरा हिना विक्ट्री वेलेंसिया सीजन के हेमे पंपचा मिले नुकुन नेरुगा कमेसर का पाहा कोलंटी है टीम के कुलुमा बदल तक नासवा खासका वेलेंसिया के कुलुम बिम्मा कोच का महवाज में फोगा रंगल वगन जे नबा हिना किया මෙහර ඔවුන් දන්නවනේ සීසන් ක මෙහ සමහර වෙලන්සියා ටීම් වනි ෆහම් මිකුණු දෙමෙච ෆුදේර කරංගල පර්ෆෝම් කොෆේ හම ඒගොතුන් අලගොන් ෆහ කරන් වික්ටරි කී සීසන් ෆෙරොනිස්වරේ මෙහ හිසාබ හම එවරේජ් ගොච්චක කොම්මෙ මෙචෙක් ගහම ෆුදේවර කරංගල පර්ෆෝම් තක කුරමුන් ගෙන්දාතම් පෙන ෆෙමෝ දෙහන්න මෙසලුන් දන්නවනේ වෙලන්සියා කී මිෆාර් ෆයිනල් කුලෙන් මේ वेलेंसिया मैच के फरता मिनट तेरे में फेदी अकरम अब्दुल्लानी बॉल करे फोन आज वेलेंसिया टीम बाजार का वेलेंसिया टीम जो पूरी का मेरे इसमें करनी मौसम अब्दुल्ला फोर मासे में ओइटे बॉल हो दंगु तेरे का इने फाउल करवनी इब्राहिम श्याम मतम बॉल लिबगती अशरफ लुत्फी मोहम्मद हुसैन मौसम टीम गेम में पूरी करनी मौसम में तेरे मोहम्मद नाज आके तंकले बारो है कुलन तेरे को तो आदि एना पाहा में करवनी एनएमएस एना के फिजिकल फिटनेस मैच फिटनेस इहा वरक मुहूर्तो इंगिन दानी मैच के बाकी बे पूरी दावरक इस्माइल मोहम्मद अवर रंगल दिन में हम पंग अरिमती इस्माइल मोहम्मद पुरानी मेरे वेलेंसिया के लाइन अप बाजार पूरी मुस्तक ने फाहा कुरियन अहमद नास आके टीम के फरते में गारा हिमनाफ मोनी मारंगल आदि पेश के टीम बस कुले ने वेगने कुले नुगने वेगन बोनी हनमस वेलेंसिया अनुरकात हमले खद्दाफ मोनी
Valencia game fatung captain Asad Kuria Funwali Farid Funwali masih kuri tanam Friday bola jihita masih kuri Gaumi embara victory hodani abudes videsi molu kulun terin taki gehi genne mas mifaruge gaumi embara ta victory kurmat teruge etane nufene videsi kulun terin gotum team tankole hina roswa kal gotak adimi fennani ismail marangala dewe goten nuwe Faisal Shinaz Ismail Muhammad Ibrahim Syama dengan masih kuri Faisal Valencia ke hamaliya foga bada victory kulun terin game kulun data me fennani Ashfan Fatu Mumaira warang itu bara ki ke fata kulun da kulun teri Ismail Anil Nakas Shinaza Friday Wada victory kulun terin game kulaganna masih kulun ihana mas semi hona Valencia ke match terin eha free space take dibemu deke adinu denne vene hina kababa farta first minute ka jetem ke kuluma mehuru gota ki boda Mihar round boda mega lafa me kurani victory sports club minani ball position boda mihar hoda ko minani eg mane ke mega fudevar ka fahun eti rangulwane ball position kuri baga dibijjam mihar boda mega mi annani alun dannwani Valencia team mi annani boda counter attack hala gota kare mi boda mi visna me di mi match kamyab kurvene mi una counter attack kaya gota mi eti devigene e gota visna kanne Valencia team ko mon ani hen de team alwa bar alun dannwani de team midfield line fudevar ka tight kone de team us minani e gota Valencia team ga oitte misal ka ake e fudevar ka rangalo ake kulangaru alun dannwani fudevar ka rangalo change ke Valencia gene sen te ham e gotung anil midfield kulum se alun dannwani ham fudevar ka rangalo badale ke ngani victory sports club gene sen එහෙම දෙටීම අලව බලන දන්නවනේ මිඩ්ෆීල්ඩ් ලයින් ගෑක් ගන්නකම් හැම වරන් හැමම ගොතක දෙටීම ගස්මේදී Valencia kulun terin temi fara Jamil foul kuri victory ke jong Ashfan Korea Funwali mid season ke club Valencia en fernu kulun terin Ashfan ki Ashfanagal Shina bolin jehum korim ifaros Jamil difa kori Shinas warang hadu kulun tiri kommesarege injury ge hure ena kolum dak malgna malumat telefoni adu Shinas Shina adu to masige kori nes mi far victory kulun tiri corner ka ber kori Ismail Anil warang share weg muri bolya ambo ko Shinas ke egotange warang hadu kulun tiri free ko ngene lebich ko nya warag gina fara defender beat ko fa penalty area tere demi ganna kulun tiri Valencia corner Habib nagani Habib kimi victory
bodu kulap tagatere victory in faha koron kulunteriye mikal situation tagga victory abe hekatum waragina wahakata Valencia kulunterina kiya devefem waruge kulunteriye Habib Shinaz bolin he bol Valencia kulunterina hus kolli bonus mehenna mes Ashraf Lutfi sampate bolega jaha mase kori oitte se bolega jaha mase kori esme enos dekulunterina mes fursat lifa gelligan diye Valencia war rangal Valencia amalta nurakka kamuge nishanta fenne mugo de fortama men fodi hamalta bes uderka nurakka toriko diye demme se muhuna scoring chance libigen diye hina Valencia ga hamalta tankole nurakka toriko tak adi fenige midani kobaba ehem gumuge magan sobuki මේක අලවන බොඩ හිවන මේක හමලියතරෙන් බොඩ මේක මිසක කොණක හැචි ජම් කොමෝතේ හැම එටේකින් එච්චක බාන ඒ වරන් උඳ කොච්චක බාන මේ සෙට් පීස් තකුගා එචිත එම හමලිය බයර අනිහම් බයර මේ 50 මිනිටුක දීපෙන්න හමද එකන මේ හමද එක මින රංගල හමද එක එන්න මෙස් මේක බෝල් පොසිෂන් දෙමුන් අලවන දන්නවානේ එයි වර බොඩ එච්චක මිහා කුරි කොලග මේති මේ වින් වන් මසේ කරබ එක වර බොඩ එච්චක මේ බෝල් පොසිෂන් මේ බොඩ හිනා ෆා කරවනි බෝල් පොසිෂන් රංගල වාබ එක මිරේ पैदात के मकी एक सिंग वाकम के नवस आदि हमल तक बाजार के वेलेंसिया तकड़ पूरी गोले कम फाक अशफान में फार नगाज मोल गोले आदि माय कन्नु दिए विक्ट्री के अटैक तक वर बोड हिस्सा कुरान विक्ट्री के वैफरा तो अरिमति अशफान आदि इस्माइल मोहम्मद मी दे कुलुन तरिंगे गुलुम कमसर कम हुट्टु वेलेंसिया मजबूर वाने में चिंगम दावर का वेलेंसिया हम फातुम असद Akram Mausum Valencia ke emma Korea kuletam fennani ammuko Henry Lamin Masago Sierra Leone ge kulunteriye enas enage badaluga gamen barata Valencia akramat liruga team ge forward lane ge iskulunteriye gotu haraka atterwani Mausum Abdullah Afur ege fahat enage fahatung Habib supporting role yang adi Shinaz supporting role yang ada kurani Akram pasere tere Mausum oite am kamisa war rangal jaha kolten no stefar block wegal die fuder ka engel hani ko oite bol dewani farhad rangala fono en leon Shinas Shina ma matin fono hali ene was tankol bada bere fono hali uni ene war badala gol ge kanang amas ko fono hali wase kuri fono hali kitam has rangalo ene was gol amas no de masle ka wegem die am ko Valencia kolten ge counter attack ta victory ge defender na kuriya pura boda mige kurim victory kolten lo huluwa uma gata vese mihunna adi masake nukra vedanna jeni Valencia Korea kule komme bole kahagat kanu rakka yogen data me fennani emme fahum Valencia new redent ade kula kolnu match ges wargen landu jahane kus fursatan emhunna lifo henne me segatren de fursate be nukra vediyai ammuko miharu Valencia kumu defo emme bod masale kiyes Valencia scoring ge masale ekan dangal kurmattaka a coach bima abdawhid war bor masakati ke koppa wakama team maluma defoni Habib nifar bol nataluma ke nafi foul kurawni victory metering Nafi Muhammad midfield and war free role kule kulunteri Ashraf Shinaz Ahmad Naz ene maragala control libe warnu bola Ibrahim Shyama idhar kanangal bola vedane Ibrahim Shyama nagal Friday sene ko Jamil warangala kawa kokgen kuri Anil hurdi wal shot en nagi hen bas sida keeper dimale phone wale one Valencia keeper Hassan Ramis Timo Ismail Anila ki hisa waranga shot naga kulun teriye me kuring Dhivehi gas victory kulun metaga fuderga goal tak vesena jihadi fo ekota durun shoot kokgen amuko gami football barat ka final ga landu johma mashhur kulun teri vesma Anila ki Farhat victory kulunterin bola beru koldi victory coach Ali Suzain team abadang irshad mun dani hen mes head coach ki Maruf Ahmad Mate nifahar was Akram Nattali ma ki gena kare de Ashfana foul karawni tankole foul ta gina meche ekatuga adi match pahak mu karawni hina kuluma badaruga ma warugada kuluntake bes adi algun menna fennamun nude detima bes ma edive kuluntake no kolenna bes hamalta
tak deeter tankole gaak kam fennani ko baba ega sawba kibota මේක අලගොන්න බොඩ ලෆා කරන්නේ දෙටීමුස් මින්දි පුදේවරක රංගල දුවස්ලිබිගෙන් ෆයිනල් තයාරු එපේ එහෙම කොම්මෙ බයිකොස් මේ බදනි එබේගේ ගේම් එබේක දිබිකින් ඒ මැචුන් කාමයාබ් කරා හැබඩ විස්ටාමීදි එහෙම ආගිගතු ගණන් දන්නවානේ පුදේවරක රංගල තයාරු වීමේ ඒ රංගල සෙට් වෙගෙන් දෙටීමුස් පුලේ තම පෙන්නාති අලගොන්න දන්නවානේ මිහිම් මේ ෆයිනල් මැච් මේ ඉන්නනේ මේ ගොත akram fonal wala ifar sida keeper dima diye henne mas Valencia akon tereng offside gati bi Imran war rangala bol clear skori victory keeper Imran Mohammad team ge captain Usman ki rajye government team ge goalkeeper akram ge fonwal demme fudera nurakatre ko diye mi ge kurimba sena war rangal bol e goal adima fonwal da foni henne mas kuletan kole bera fonwal duni Habib Habib mukuring Anil ball hodi boda defense line mettere gulu de kuluntere ba Anil me ada kurani Friday dehas evana haruge gami football barat ke final ga victory kamyab ho jaden baga Friday hissa war bodu emecha ki ei war tapatu parang adya hela final match fahakan asa gami football barat ke final leg ga fenigen nuda kahada war gina kandate ke fenigen die meche Ashraf Ini segmen teri Muhammad Hussein war creative kulunteri Farhat kan Ibrahim Syam bola di beto masih kuri dadi hama kulung mengai jadi tim ke Farhat masih finani henna mas boda kuria push kurmu ke baga Valencia tangkol rangal komang adi fahak kulan ji emi hoge Mediterranean boda tangkol boda guligen kulung masih kurang kagat adi finani boda victory kulunteri arimating emi hoge hamal tang fit masih kurani Shinaz limbu kuni Faras Faisal bola beru kolli Muhammad Faisal kate ki media haru la Valencia paha koronu kulunteri ege kuni mesene victory kule foi enga haru ges ridlu ke jazzi kulma fo galung ber victory agoni Shinaz Faras Farid bola beru kuri Farhat sida area tere meli mausum madengena mase kuri victory Shinaz bol dipaw kuri sida macha bol eri bai fara kulunteringa Farhatum ehen kahada harakata wasfeni inde demma Shinaga Farhatum fenigen die ekad harakate en mas football dandu ge akam no war gina farmatin en Farhatum fenigen da manzar tangei Presidents Cup football barat ke final match mire kulum dar ga mi har ga football season ge emme fahu match esme season ga mi hatana bani hatar mubarat e kulani wi ngosfa emme fortama kapinas ka football barat ga champion kan hodi Victory Sports Club jehinga FA Cup kamyab kuri New Radiant adi Mali League nuata zone 9 ge qualification mubarak kamyab kuri anika Victory Dhivehi League hodi New Radiant ehin kamung season ge tashig tilafem boni Victory New Radiant kola barwa da the team hama ifara sakram ene rangala ball flag midoni Ashfan ge sobo Umer bola beruan do kolli me season ka club Valencia yang adi takte levi fine noe us ata mi harga football season nimman ulang Valencia uti mirek mechan noknur ga war war das me kandara ekam coach Bima Abdul Haidosoni war bad fak Valencia mi harga season feshi Ingres coach Eric William ki irsar ga dasum NMS Dhivehi League fahwa team hawale ga kurem dani Bima Abdul Wahid ani kolom victory balarga victory wes season ge bodu bega kole foni mora format matte ge sak dasum ifaro ake foul kori Ashfan Adis Ashfan ge nagadena fare harangala gol kuma puras bagen dago tenu Akram eha 4 igada final match no adi algumna fenam deni gawmi football barat ge final match kala bala adi 4 gotum tankole ruhu kuda gotak adi me match ge kulum fenam bedani hen match ge baki vega 4 igada wegen danakam warabada gabul kurave gawmi tatta emme ratte team ki Victory Sports Club victory wani mehatana 22 fahar final ge kule 17 fahar champion kan hodafa ani kolum club Valencia 17 fahar final kule foairuga emi hunna tasili foni emme 4 fahar
victory ge keeper Imran Faroes Shinaz bola ge jahan utere ge fatu kara Farid foul kori Valencia ge jahan eme fahatung Ashraf Lutfi area ten Shinaz de mase kori mausum mase bola yang iris mehne bas libe hisab ber takolen eteria 12 bola diyai Ibrahim Syam Krefna em fatu Valencia asad bola beer kolli victory ge emme kuriyam kolni benemi Friday Gabon ene ki waran rakatre kolntire season ge mihatana victory satar dandu jihadi foe rajyege kulunterin gatere season ge emme gene dandu jehi kulunteriya bes ne foni 21 dandu enkam Friday ki season ge waki hisab kon season ge metteren dive season ge kulen fesh kulunteriya enkam ene ge nurakatre kitam asangala ene jaha dandu takon sabutwe Farid ter kon husko ene moti hene mes Valencia kulunterin warangala kawa kofoti hisab Ismail naga Friday nemes Friday bola ga jeheru ka foul ka foti Ismail naga jim bola Friday bola ga jahangulum terega sampata foul kori mide Friday naga klom tani Ashraf Lutfi sampat hina match ge tempo wara bada badal fuata me fennani match Feshira Valencia commercial ka domination limma foga victory bus domination limma foga tadi hama kulma mihar fennani ko baba oi wara mihar me aswa badal eki මේක අලමන බොඩක් දන්නවානේ oite nagal mo sida keeper Imran eisabun fonwa dama oite gastu kori henna mes eha wara ehin kolteren faraton support nolibigen kom bada gabol karawani ene benu vikota bola benu nukarawani Ismail Mohammad fuder kan huskun ere terem wannani en faharo Jamil warang hoshiyar nguri defarata bas hamaltan ufadana wara rangal defarsat libigen gosfa benu nukarawami diye Akram Mausum rangal control nukarawani මේ අලගොන් දන්නවානේ බොඩ මේක වෙලෙන්සියා කොළඹ මෙගෙන් දන්නේ පුදේවරක අනි මේන් මාකින් සිස්ටම් එක එමෙங்க ඩිෆෙන්ස් තේන බදාර අසද් මෙකොලෙන් ස්වීපර් එක රෝල් දැන් අස්ට්‍රෆ් ලොත්ෆි මෙකොලෙන් මේන් මාකින් දැන් ජමීල් මෙකොලෙන් මේන් මාක එහිම ඒක මානේ කි වික්ටරි එක කොලේ ද ස්ට්‍රයිකර් මෙතිවේ වර ටයිට් මාකින් න දෙමෙන් දීපේ දැන් එහෙම බෙජම් දැන් හගේකතුක දැන් ඒක මානවතික මිඩ්ෆීල්ඩ් මේක බොඩ ස්ට්‍රොංග් බයක බොඩ මේක කාමියා බොඩ දෙබෑනි ඒක තමයි අලගොන් දන්නවානේ යානේ වික්ටරි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් එක වැෆ් වලි ආදියා හිලා වර්ගත කොලේ මනේ අස්වාගා ඉස්මාලා කොලේ රයි යම එදෙමින්ග ක්‍රොසින් අයි waran rakka chakare emenga score kurum warak khari chike cross the block nukure vijjan danwane me gama victory malum warak khari ai hage gotuka Valencia team kolom me gandani gaganda kan hama thin striker ka gotuka midfield 5 first player gotuka da henna mes emi hunge duty e alun danwane pudewaraka e arimati takun aden nukure ve ehem vijjam ege bodan advantage body victory sports club e ira meditere ga wak pahak kollima alun hitangara Valencia ga arimati komda Akram Abdulani boda midfield tene free role mere kolomda kan paha kollan je algona boda himani Akramake puderakam attacking player wime eneke defensive puderaka rangol wan hemi meneki yaganda kan hama mi season ga 100% fit kon kolomana kolontere wime enenge di wara bodu role enge dife endi Valencia coach ehme menenge ennani wara bodu chetti hemi hagegatu enge defense no fe bijja message hen e attack atram bodan enege bodan 100% damage hen defense enna me senen onna itbara kon ene meenani efali gaganda kam ekkon kahada kotka kolen difa hagegatu ega Akram defense pura iru habib innar kodako arimachan nukumeda e attack bariwa enna me se defense dar habib kan e rolen aden nukurveti algon danwani aswage cross kura edimawa gotin annane tanuga e victory sports club ada hila wargoto kom meenani back fali emenge kana paletran boda back flying attack kuraka gotaka emenge build up meenani emenge finishing meenani kana fly enna me se guriha hamadate rawani emenge back fali na danwani victory ge back fala taklom da Ashfan adi Ismail Muhammad Miharu rajyege tibi kulunterin gatereng gina coaching ebbaswa gotuka barabara practice ko fikam wanya Ashfan ge rajyege number 1 watubek ani kolon Ismail Muhammad ki වැෆරා තරිම චක්කුලෙන් එෆද දෙවනෙන්න කුළුන් තිරේක වර ගින කෝචුන් ගබෝලු කරේ මි දෙකුළුන් තරින්ගේ ගුළුන් හදා කොල්ලියගෙන් නුන් කොතක වෙලෙන්සියා ය වරන් උදගුවානේ මිරේග මෙච් කාමියාබ් කුරුමා හැමේ දීමා ආම්බකෝ මීගේ මෙසීසන් ගස් අදි මීගේ කුරි සීසන් ගස් වික්ටරිගේ කෝචුන් බේනුන් කොෆවා ටැක්ටික්ස් මි ඉස්මාල් මුහම්මදා අදි වැෆරා තෝ අරිමතින් කුලේ කුළුන් තිරේ මී කුරෙන් අලුන ෆෙනිගදී අහමද් සයිද් අම්මටි වික්ටරිය කුළුනිර ගස් අම්මටි වෙස් ඉස්මාල් මුහම්මදා එකීගේ කොත බේනුන් කුරිතන් අම ගෑ ගණ්ඩක ටැක්ටික්ස් මිරේ වික්ටරි බේනුන් කුරුම් දනි දන්නවනි
e demi onnaki hagigatu gudrati gotum baat fan kule dekuluntan bima wara passiya mana emuna e cross ko kanta takura eme hagigatu asmana ismalaki hama hagigatu hama gudrati gotum wa fali tayar koppa tayar wehoti bege e fan e cross naganyama pudewaraka rangol hamalen upedidana emuna e malgon men darnamane e victory sports club e fali ki aada hida wargoda fali ke ya komiswaraka samal kan mudifiyam ega faharega mega hama natija badalum warakari mechuge gaggada 22 मिनट के कुलुं कुलुं निम फुआरुगा द टीमस हम नतीजा गुमती एवस कोलका दांडे नुजे आदि अनिल फा कुरिया दे मसे करी फरीदंग ने मस फरीदंग बोले नेरु ने बड बोले दूकल दी तंकोले बारंग अनिल कुरिया फोन वालो ने तीवे कुरिया मस फा कुरिया मैच की मी मा फोरी गदा मैच के गोत के नु आदि कुरिया मिदनी एने मस गामी फाइनल की मी फोरी गदा वाने meche mige kurimves kanta vegen goswani hen victoria valencia ki me nuwathiya ga hartaga gami football barat ke final ga emme ginam wada ko for the team asakoti ga faha kol dan je jehen hatar fas sahare ga mid team wada ko gen hama victory kome fare ga score hodi tan ekam vegen diye mige detin har kuring diye football aga asakoti ga faha kol donu emme muhimmu ekkanta kamuga victory atun gami final ga valencia bali vegen diu dehas evana hara dehas devana hara dehas timwana hara kanta vegen goswani ekal gotaka mausum par sanglene control koran Hamad Naz Muhammad Hussein de mase kori Ismail Ashfana Friday fahatu karifan faro Jamil foul kori wara consistent ko kule kolon tere Jamil ki Faros Farid bole fan dang terega enatum bole berui Hamad Naz bole beto mase kori enatum victory coach Ali Suzain pa kolle jeni mige emme pahon victory gaumi tashi Liban Farga Maruf Hamad Mate bench ko rikam gavias jehe gen hatarwana pahara victory gaumi tashi hodi silsila ga devana boluga ekanta koddin coach ki Suzain Anil Farida game ge control commercial ka victory atuga nonani victory konterin gina pahara game control kule kane fumwani enema semihona ma anurakatre hamal tak ngade fati fakenduwe e perpada Valencia konterin wara total football eke denno jeni Valencia me kulani Umair Friday takole bharatiya enema sena libeta mase ko Jamil ga natta ades Friday area terem wannani Asad warang husyar Asad enema team ke hekko tereka ball for ko den Ashfan nakan Ibrahim Shah muli muskom behena was offside Ibrahim Shah Friday ade kulun terin kurimba sina paha korien victory ga wafarato nagade hurastaga wara ginafara kana faraton kule kulun terin Ibrahim Shah madi Friday wara dangalan e ball tak apply ba kore hennes ade mi hunna pus fursaten noli beniya danno jehni Umair fatin keeper Imran Shinas Ismail Anil This is small. Nafiwa wara free rolling in konni midfield tering Ashraf ifar ball ho untreka Farid foul kori koi bas Farid nga be kota foul kore foni Umair Nafiwa kas Sinaza Friday keeper Hasan Ramiz Timo komisar ka Korean nokma for maiki ge na bolum tangkol bara matin phone wala mase kuri hen mes ma bara kanno bola diye barang ada ke bole Akram ma rangalang ene control nu kroni Habiba Akrama de kulun tenge gulung komisar kang adi tangkol hinar ko me fenani Ahmad Naz mige kuring gina mettake nokol hor ko mire final match nokki kam gavias muliyak ngene kulung gohe ke denne kanne Valencia ge winning tangkol rangalang adi fenani asko ball winning ba eminge masakatu ge red fuder ka rangale danne jeni hasako midfield tere Anil
Shinas Victory team leba kulu adinu gua bodang adam kroni Anil Shinas Anikas Anil la Farid tum Faros Ahmad Nas ball hodi FA Cup football umbarat ke final match ke dibun ania foga pertama Fahra Valencia team ke milik ngani kroni Shinas Korea team fa kron kroni tire Dhivehi ke Valencia goni oite angkole madum ball dawne Shinas Victory pun tering awas kurang di bola yang ini mes tangkol down Ismail Muhammad bola di kuni Ashfan Ashfan nak ambil Friday hari ini mes tangkol etere pun awalnya sampat ini tak ada kontrol kuri bola deng Victory kurang tering kan di berano Ibrahim Syam baru tanggal yang bola yang ini mes Timo sebar bola dahulu yang nguri edan di bola ko Jamil mirege match 20 minit ham wairuga evvaru ge nimich kan wanyam ituru ko tuka kule 30 minit ge kulung kulene e focus nati ja ham vech kan wanyam penalty jage nati jane reni Farhad nagan bola Mausum Adis Mausum hifaru ene rangala bola fan demi kan we gotan we Mausum ki ha hadwi kulun teriye non pudera ka das kulun teriye Muhammad Hussein Akrama Valencia mihatana ufadi hamal tagga emme muhim dara ada ko foni Akram mi faran fonal bol dikti kon teriye ga kanya pa bola misra badal we gandiye tangkole macca bola diye en Akram ke fonwalan demes para ragalu ampong enege long run shot ta warapa ko janje mi ke kurimas match taggas adi mi match gas pudera ka nangalang ene durunga bajaha Valencia corner Akram nagadani Raja ke Tewi saran tesu gawme team ke kulun tire wara zuang kulun tire Valencia captain Akram Asad Abdulani ke kokko ene ki Akram nagal malai Faros Valencia konten Dewan Fara fursat libon Jamil Ifar Jamil foul kori Ashraf Dewan Fara bas mi kori mas ene rangal fursat libon gosponi Demes Valencia kulun tire rangal fursat Asad bas libon pertama bola jahan Dewan Fara Ashraf bas libon ne masama bel nukura vidiyai Valencia ge set piece ta wadan nurakatire kan fenani hina kobaba masale ki victory yang ebe rangal nukura ngule sabab මේ ගලුන් දන්නවානේ අක්‍රම්ගේ කෝණත බොඩ මීනනේ ඉන්ස්වින් මුරි හැච මීනනේ අලුන් දන්නවානේ ඉන්ස්වින් මෙජ්ජම් වර බොඩ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක ඉන්නානේ මේක එටේක් පුරා ටීම් එක එයි ඩිෆෙන්ඩරුන් එවරන් විශ්නෆේ ඒති බොඩන් ඒති එතරෙන් එඹරේනේ එහෙම මෙජ්ජම් බොඩන් මේක ෆුර්සත් බොඩවානි ඒක එටේක් කරන එහෙම වික්ටරි ස්පෝර්ට්ස් කොම එවර තයාර නුවන්ඥා මලුන් දන්නවානේ මේක ම සෙට් පීස් කාමියක් පුරුම් වර කරේ කොම් මෙච්ච මෙතන හැම වර නොරක්කා කය කොතක දැන් අලුන් හගියතුක දන්නවානේ මේක වෙදෙන්සිය එක අදිවස එටේක් පුරන් එතන කෝණ කය චිතික වන්න මීහුගේ ආදත් තම් කොලන් මදි ඒ පුදර කරංගල කොන්තරෙන් අවති වෙමියගේ ani bolon jah fember misaka Jamil Asad niha pudera karangala bolon jah kontere ege iturun adi etana bike waddagena mege boda kame koran passyawa Valencia mihatana ufadi hamalestaka balayar ko emi hunge hamalta wadan rokka hinimes Sinas fa kuriyan match kamyab karam benu ko nyam bias gina atakan adi natija me ko tun hamalta ufada majbur bo ja team apes Ashraf ebe fata kole kontere kuriyan gari hinimes tankole kuriyan me far deuni Habib dengena mase kuri Mausuma Habib de kontere dem kuriya kurni Muhammad Hussein Mausuma Adis Mausum Akram Bitring warab boda bisna jihe kulun tiring Akram aki Far Ashfan warab husyar wege nguri warab balada warab timely tekule jihe Valencia corner me Faros Akram dagani emme fahong ene corner waran rakatri wege dia Valencia ke bolon jaha kulun tiring tereng Ashraf Lutfi sampat ekandi fahatuka miri yang huriha kulun tiring gahakat miri aterega Jamil bolon jamal fenu ko jehi Dewan Fara Asad bolon jehi ta masih curious me Habib ene limu kori mi faharo Ibrahim siam bola fa kori Friday ene ekani kuriya merni support den victory gitu efes kulun tiring ne Farid ekani mihar kuriya merni enes ma rangala nagade ko tane Ahmad Nas demme hamaji hila bola kulen fursat en ene besena pressure ko yagun danwani bola bereji Farhad Faisal Ismail Akram ka natta ho deten mase purani
Ismail. Adi Ismail ar pasi me para tali. Anyway, sene ma rangala cross naga de ogat ne barpata Valencia kuluntaringe. Covering para rangala fenoni. Demme Jamil letanaga hunnan jehene kan ena para rangala Visnagen huri. Keeper Timo. Para stylish goalkeeper Hasan Ramesh Timo eki. Mid season ka victory ena fenoni. प्रथम 11 फुर्सत मिली बेती है वेलेंसिया बदल में फोगा सीजन के पूरी कोलगा टीम जागा यकीन नहीं कम कभी सीजन के पहतंगल नहीं होगा टीमों ने वेलेंसिया प्रथम 11 जागा यकीन कब हबीब वरनंगल दिन में है नवाइस ये बोले यहाँ रंगल नवी दिन में ताकल बड़ा मेरे तेरे ये तो नहीं मार हरी मच्चंगे बोला कोलुन्ना में दिन में वरनु रखा तेरे विस मौसम से बोले हमारी मोहम्मद हुसैन ओइटे सरा और हीना किने पा මේක අලුවන් දන්නවානේ ඔයිට් එකේ පුතේරක ස්ලෝ කෝන්ටර් එක ඩබල් පාකන් ස්පීඩ් එක මූව් කරා පෙමරු කෝන්ටරෙන් නෝනේ ඒකේ මිහාර ගහම මතන් කොලේ ෆාස්ට් මේක ඒ ඩබල් පාස් දා මූව් කරනවා දන්නවානේ මේක ඒ පාස් ස්ට්‍රැංගල් වානේ මූව් කරුම ස්ට්‍රැංගල් වානේ එන්න මෙසේ පාස් අලුවන් දන්නවානේ මොලේ කොන් 100% ට්‍රැංගල් නෝනේ අස්තුක ඔයිට් එකේ පෙමරු කොන් එචන් වෙද්දේනේ ඒ ඒක බොඩ මස්සේ वेलेंसिया हमलत रावंग मी मसे कुरा गोते बाजार का वरन रकातरंग फेननी विक्ट्री कुलुं हासक मेदुतेरे विक्ट्री मी कुरिंग गेंगोले मंगा Amelia victory kulunterin kuleganna mundiya bani hatan kole dakkam fennani victory ge boda anu dannawani mega hamaliya boda visnah me innani hama ekani cross inne boda visnah me egoton emihanga wafali fudera kameyapam cross taka bade yagana kam mihar 30 first minute 30 minute kulunga ganda kam mihar haikka cross war gossiya wafali henmes kana faliya kun e cross taka eggotu kesna ade me bodan emihanga build up boda me innani attacking boda visnah me innani emihanga cross inna boda visnawa eya khilaf Valencia ge me innani eti hifagen bade noni durun shot jahaka gotuka boda visnah Friday me par bonalo nama kunatan kole pere ponalni Valencia kuluterne evara visnah gena note oni Ismail Muhammad warang ada gotka gol kumachan nagadin bole Friday ma fahat kore pene area tere ngara ponwali us bara confidence ha ki gena ponwali enna me sama den me dimano wiye gol tin dandiya ina Valencia pressure goal gamba egota pahatunga mistake hedeni අනිහෙන් වෙලන්සියා ටීමෙන් අදියේ මොලියකම් ප්‍රෙෂර් කන්නු දෙහෙන්න මෙස එමිහුන්ගේ මේන් මාකින් බයි ෆාර ඔලේ ඒ මිසාලක ජමීල් මිකුලනි ෆ්‍රයිඩේ නගාගේ එංගලර් බයි ෆාර එමිහුන් ෆලි බදෝ පොදාර බයි ෆාර ඔලේගෙන් බයි ෆාර නුබෑ මීහානගේ නුබෑ තනත් දෙවි එකහල කන්තත්තකුන් ඒති බොඩ ගෝසොම හගියතුගේ මේන් මාකින් මොලින් 100% කොන්සන්ට්‍රේෂන් මොලියකුන් රංගලේ නුනේ ඒති එන්න මෙස් වික්ටරි මිකුලනි බොඩ zonal marking ඒ 4 ඩිෆෙන්ඩර් දාම මිකුල එම් විජය එමිහුන්ගේ අන්න මිය කබදස්කාව කරම් දාන අගතුගා වික්ටරි ටීම් වෙලන්සියා ටීම් බදාන අබදුස් මීහාය එන් ඔලෙන් හදන් බයි ෆාර එමිහන් නුනගින් දාතිය බොඩ හුස්කුන් යන්නනි Friday far nekas Ismail kan far asad difa kore Anil Sinaza Valencia game control ko bagut kol ka victory kol ter mi hamale fajr masakon Friday far was ponwali ball sida keeper Ramesh ata victory ge target meenna ki Friday emihun ke komme hamale ge kahagot ka Friday beenu kogan enage touchen oygen emihun hamalta fajr mase kurani hina ei victory advantage ba noni disadvantage ba victory dibe wara bod advantage hagigatu emihun attacking third kuleru emihun etam block wejjama emihun me beenu kurani debe e misal ga sina efrata beenu kurani efrata mi aswaga beenu kure eham extra demihun attack beenu kurani deme em edemihun cross tangonu dannawani eham warang undagwane block kure hagigatu Valencia team eggotu kas staff ka nei emihun ge de side bekun le beka kare e debe kura attack kolgon dannawani eham waranu rakatte ei commerce warakan e debekun attack kurun huttiken noni Valencia warang undagwane defense ko ge egota bat ei ama extra kon anna demihun එතන attacking third වන්නන් අන්න එහෙම අදි එත තෙරෙන් කිතම ටයිට් කොම් ෆෝඩ් නෙගේ සම උදගුවානේ ක්‍රොස් තන් අන්නම් පරාපියා victory kulunterin hamaltan ufadda wagot kolka waran rakatrikan faha kolna di hanekol Valencia difo gol fonala fa bol ka bayar waran rakatrik kuninga sone Shinaz waran hadi kulunteriye par Shinaz maranga fonol aspan warrangala ngene kawa ko gum hurumu Jamil sifar Jamil bola dahu trega Friday foul kurawni victory ke bidesi kulunteriya benemi Friday gebon ene referee bideke rindu card kuriya mechen oinna ma gabe sene nukule ene ene mas kuriya kade mechen ne mi season game me pahu match mirege final match niuma guligen mi haruge football season was nimigen dane den football karakat ka den kuren unnani anna December mo gataroge wurda Doha ga unna Asian Games rajyege 23 santosh gawmi team tayyar kurum mi haruge season mi hisaba eruga victory wani deta chodafa Newrent deta si Valencia ka tatte nulibe hustata season nimma nuluma Valencia mi match wara mohi mane kolon victory
चैंपियन कन दिफा कर मटका आदि एफएम के रैंकिंग के F1 होद मटका विक्ट्री मे मैच वर मुहिम मिहातन 29 मैच कुलगे विक्ट्री वनी नवार मैच कामयाब होदाफ अनिकोल न्यू रेडियंट योगदोती नवार मैच कामयाब विक्ट्री अवर एमएच इतुरंग एमिह वनी मोळुफ ए विक्ट्री मोळुफ वनी अशार मैच अनिकोल न्यू रेडियंट नवार मैच मोळुफ आतीवे विक्ट्री मैच वर मुहिम अनिकोल वेलेंसिया बाजार के वेलेंसिया सोनी विसर्जन का अशार मैच मोळुफ हम अशाविस मैच कुलगे हिंकम विक्ट्री अवर मोळुवुं गिना कुल मटका वेलेंसिया मैच वर मुहिम मौसूम सिनास एनवस तेम्मे फैसल वरंग होशियार वेलेंसिया के हमल द वरंग रुरकातिर को दनी सिनास रे मेरनी इब्राहिम शाम एकन कुरी मिहिल असद वरंग होशियार वगं हुरी देखुलन तेरंग असद के वरंग होशियार कोन तेरेनस फरहाद में फरहातुं गस फाउल कुरी इब्राहिम शाम की वरंग हदवी कुलन तेरिए विक्ट्री के कुरी का कुले कुलन तेरेंग एम्मे मुहिम कुलन तेरिया इसमें हासो का विक्ट्री का फॉरवर्ड को नेतिकेंदा दनेवर तक गा एम्मे हुरी हादी मालिक गस बेनुं कुरा कुलन तेरेंग एने की विक्ट्री के जहंग फारस स्माल कुरे फुनालनी मीगे कुरिम बस स्माल मिसाम फुनाल जहंग मा एदिवे कोते नु बस फोनी एने बस एफारो ना कामया बेच का वन्या में देवाना फार हम गमस नंगल कुरंग वर बड़ मसे कुरान बस नकोल दुरुं जहंग लिफ मत स्माल मत नगा देनी फरहाद वेलेंसिया कुरी का मौसम एकन मसे कोने सिनास रंगल कॉन्ट्रैक्ट वजह नजो सिनास वन हदी कुलते फारस रंगल निदौनी देम्बे तंगल कोट्टुं विनय नु बहिना वन बड़ा ही वन एक टाइमिंग बड़ा गोस ए असुग ड्रिबलिंग असुग रंगल एते तेरे बनो में रंगल हेन में से एना तुम बॉल कंट्रोल दरंग गोस सही निम करने गए बड़ा मसे जोन एगा ए टाइमिंग मसे अरोन बड़ा फाह को है वेलेंसिया असद संपत फारस मौसम दिन बोला आपला बड़ा कुरिया देवनी दादी हम कुल बाकी टीम के कोला प्रथम हाफ के कुलुं पुरो एफए के हिंग देने में एफएस जागने वरंग हम कुल में जटीम बस कुलो मिदनी एने बस हमल तक बाजार के वेलेंसिया के हमला तक नुरक्का तरी कम बोडू आदि हमला तक के देतर वस्तन कोले अवस को फाह कोल जे प्रथम हाफ के एम एफ फर्स्ट मिनट के कुडुम मिहार मेरनी मियोगुत कोल वतरेगा जटीम बस डांडे जहां हाफ निमाल कुरिंग हिंग मुजस्साद मटका रंगल कोल में पुलेन में गबूल करवे हास को जटीम के बेंच दे इरसात का बाजार एकम बरबड़ा पाह करवे अकरम रंगलाम सिनास पहातंग एने में कोलनी फरीद नाफिक फ्राइडे आतुम बॉल होदों त्रिंग फारस संपत फाउल करी वर गिना फारा फ्राइडे आतुम बॉल होदा कन्या वेलेंसिया कोन करना फाउल कर मजबूर है मनी यानी कि वर वर्गो तो कोलन तेरी एने बस विक्ट्री गमें भारत अक्रमत लिगा मीगे कुरिंग फ्राइडे का पार्टनर का कुलम दिया एरिक मुरंडा नेतुमा गोल कोम्बसर का फ्राइडे के कुलमा बस बदल तक आसवाक में गबूल कोन जे मीगे कुरिंग यानी देख कुलमा मिहारो यानी दक्का कुलमा आस को मिहारो एने आके पार्टनर का बडम कोलनी इब्राहिम सियाम मीजे कुलन तेरिंग गुलुं कुरिंग एरिक मुरंडा होरीरा आड़ा बजा तंग कोले दक्क में गबूल कोन जे एने बस वेलेंसिया बाजार के वेलेंसिया के फॉरवर्ड को मिहारो निकुले कुलन तेरिंग गुलुं बारे रंगल आस को वेलेंसिया के हेनरी लेमिन मसगो बेंच बदल को मफो बीमा अब्दो वहीद कुरिया मिली कुलन तेरिंग हासो कुरिया गेना बदल की एदेव का बदल में गबूल करवे हीना एको को बागोडंग ए बदल फाहा करे फोनी මේක අරන් දන්නවානේ ෆුදාරේක රංගල චේන්ජ් එකේ කොෆ්ෆයි එහෙනම් මේ කුලේ සිස්ටම් එක බදර වුණ දන්නවානේ මේක වෙලෙන්සියා කුලම මේ ගන්දනේ හැම ගෑ ගණක තින් ස්ට්‍රයිකර් නේ කුලම ගදන දැන් තින් ස්ට්‍රයිකර් කුලන අරන් දන්නවානේ මේක මිඩ්ෆීල්ඩ් नु ෆුදාරේක රංගල සපෝට් එක දෙවෙන් ජීහනේ මන්නම් එට එක අගේ එකතු වෙලෙන්සියා ටීම සපෝට් ඉන්න හැම එකනේ මේ දෙවේ කුලන් තරක මීනනේ ඔයිට එකන්නේ එහෙම අරන් දන්නවානේ මේක අදිවස් කුලන් තරින් නම් ඒ එටේකින් zone වදගෙන් ඒ ෆෝඩ් නම් ඒ දෙවේ සපෝට් කුටතන් කොල දක්කොනේ මීනනේ අගේ එකතු ඒ මිඩ්ෆීල්ඩර් න ෆුදාරේක රංගල එටේකින් නම් මේ බෑර් වෙවිච්චාම් ෆුදාරේක එටේක රංගල රේන්නානේ එන්න මේ වික්ටරි අංගල බෑරවන දන්නවානේ ෆුදාරේක මිඩ්ෆීල්ඩ් ලයින් මිසාලක නාෆියු අනිල් කුලේවරක ෆරීද් කුලම මෙරේ කොළමුන්නකන් අදි ෆාහ කුරේවරක නුෆෙන එහෙම ඒ ෆුදාරේක
bodu gellumake victory mihatana mi etekin naddar fariduge hissai ehnya ehem matchtoga pudewaraka rangal galunna fenna echeke mereku echen fennati pudewaraka efalin eteke nupure eggodaga salon dannamani hama kana falin ma bodu hamaltake me reevigen datana nufene victory sports club ge adi mihatana me polnu wagut kola bada ina tikama boda pahak kodayarga victory ge replacement taka mihar bench ge bati ba emaka banangal kunteri mi far victory kunteri fonar ba goal kurmatin puras pegan diyai NMS Valencia kunteri haspan diye gota kahennon diyai ki keeper Hasan Ramis timos warang hamajelan hori war confidence ai ki NMS bole mase kuri mehar azmen tidanna visuwal algon jawabdar mehar farida ki algon dannawani mihatana season ga fudewaraka rangal performance koffen kulunterege anika eneki fudewaraka fit kulunterege ename salgon kannege enake injury mireyan hori warek ekkude salgon algon midannawani kuring ena perform kura wara gaataves me match ko perform nukura tiye e falin e mehuna amal ofaddan tankole tatiyege me ulani ema faharega e team ga tivedana hama yattuna rangal kulena me salgon himani denganna half එක නෝනි ඉතරන් අධි කුලෙන් ජිහිජියම ආයන කුල්මසර එක චේන්ජ් එමිහු ගෙන්නානේ වික්ටරි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් මාරංගලා ඉංගේනේ එමිහු ටීම් සෙට් කර රාවා හදා නේ සලුන් මිදන්නවනි මිහාතන පරිදු කරාත මාබඩු ෆාදා කුළුමෙන් උපෙනේ කරාත ඉස්මාල් නකල් බල ෆරීද් කුරියම් බෙරනි එන්න මෙසේනේ බර කුරින් ෆර්හාද් බෝල හොදි වික්ටරි මිරේක් මැච් අකුරු මෙත්ලා ෆෝයර්ගා ටීම් ගේ එබ්ස් ඉන්ජරි ක මසලේ නූලේකම ටීම් මොලි මාති ෆෝනි Kuria konten mes fit kotti begen victory eme barabar halat gawe mirek match kulene kama coach Ali Sujenes pun phone sampat ina tum bola hos mute ne par Ibrahim Syam pahat ko hore paul kara base kare ball libikat wan ina kare masakat ke terega kamme saraka dandu ke ek dimedi malum adu kadwa ge besbi belun terenga taruhi ba adi tangkol dakkome fennani ene bes supporterum waditi be adada badayaruka mirek match ke mi pahakan asa galor dan emme gina back man becha wani Muhammad Hussein sampat asata asad puria mausum kari Umer mausum atum bola berwi Masum Abdullah Fur Messi januka Valencia e badal mafoga delandu jihadi foi mihatana ene Messi januka jehi hamekan delande ki Valencia e badal mafoga jehi janan mi kuring hurriya yen pa hakroni mi Masum gawme fan kule dewana fahar Umair Ashfana Ismail na control kuroni Jamil Valencia kulunterin bay faharu ma boda build up game ek kule tane nufane ek ballu ka tankal boda pressure ko tibegen kule ka ko ka bay dandi wolta ebe faha kurebe demes fahatong hama jihlan kulen dimon fursat ka bola ji Jamil Muhammad Hussein sali satun thamwa ke ituru ko tuka bari FP dekkevi em minute kulun kuriyam bidani adis Muhammad Hussein ena sene de mase kari mausu mangane mas victory kuluntere ga agani bola misra badli etana Valencia kulunterin offside kama linesman nishara kurabani Mausum offside ga hurafa den ena bole dubagati Muhammad Hussein oite de ene pass kuri iruga Mausum huri offside ga ega fahum e bole oite kuri fonwali fahum Mausum offside magam hurafa den offside on magam ngai Paros victory konterin pura phone hali bola team ge eheng FS kontre ka libewer nu pratham half nium ge kuring natija meti hama pratham half referee ka chukna ada ke pratham half nimwa levi sumas kum de team severum hina kuru kataka pratham half sifa kallani hinebba mehar algon dannawani mega de team kur best team ek ben wenwe mega davwa kare pratham half ga ehme algon dannawani mega Pertama kulmutter ma boda rangalwana devana half eka kulum kommissorga badaltuken annane devana half ga mega speed bas badaltuken annane pertama half negi media sumasuma kum jati mebere gokan pahwa ge forge devana half kama ban kam rabada gabol kreve ge pertama hamala akram abdulani kore fonwali anyways victory ge hamala benemi friday ge bon fonwali ekol Valencia in
Jamil jiheta mase kuri bola dewan fara Valencia kunta na fonwal mo fursat libi fes gelli gendi प्रथम हाफ बजायरुगा प्रथम हाफ का बड़ा फाउल तक बजायरुगा विक्ट्री कोला गोरवे विक्ट्री बार फाउल का वेलेंसिया दिहा फाउल इनमें एनोंग हें कंदता दादी हम को फेननी वेलेंसिया शूट करिमेस फा करी हमलते तंग कोले गिना देवन हाफ किक ऑफ में करी विक्ट्री रिंग फ्राइडे इस्माइल मोहम्मद इब्राहिम श्याम अच्छा इब्राहिम श्याम दूर गोल फोन वाले ने मसे करने बस एफएस बार ने देवन हाफ का फेशमा की विक्ट्री हमले फुदे तो मसे पूरी प्रथम हाफ बजार का प्रथम हाफ का दे टीम बस दादी हम कुल में फोनी बाकी कुल का बुरे कहा गोते का दे टीम बस कुल बटन को फके नुए बस हमल तक बजार के वेलेंसिया हमल तक रखा एनु itu bes में फाह करे फेनुए मौसू अदिस मौसू Faras Akram bola fan natal yang mai kiga ene kare victory kurun terim foul kori hina dewan half the team was fashaf moni hama dadi hama kori hama danna jene kas konka game ga speed konka badal tak nato dana ba me fahu half mo mai kiga මේ ගලවන දන්නවනේ ෆුදරේක රංගල සිගනල් එකේ වික්ටරි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් දෙමගේ කික් ඔෆ් ඒති නිම්මන් එමසේ කුරි තං ෆේනුන් එයි ගලවන දන්නවනේ එමියන්ගේ ටාගට් කොෆ් මින්නනේ එමියන්ගේ මිහාර ෂොට් තම් මදු එපා නෝනි හමදකන් දවීම ගලවන දන්නවනේ හාෆ් ටයිම් එක බොඩන් ඒක බොඩ බරෝ ෆේන්දි එමියන්ගේ හමද තංකොල වර්ගොද කුරා කහ ගොත කරේ මේක පුරතම ෆෙරොම් මිලි ගලවන ෆෙන්නම් මේදි එහෙම කොම ගොතේ වෙස් මේ මිහාෆගේ කොම ගොතේ වී කොම ගා වෙනමස් මිහාෆගේ මැච් එක ස්පීඩ් අප් බදලවන්න ගලවන දන්නවනේ ෆුදරේක ෆාස්ට් වන ගේම් නේ අදි පුදේර කමිga baada akura tam salon penegen taane mi pawa ehme war ina badal take mi hap gagun penegen taane alon bodam mi dafa kuran Valencia kuluntere kore fawda kolgen victory elli bunne jehum besaraka kuluntarinna den adam bege ole kaala kotaka penegen diye ege natija kotam Valencia yang jehum adon jef mati Valencia yang Ahmad Naz aake kore fawle ena fonwa de news victory kuluntere na fonwalen fursat libun hen namas kuluntere foul kori bola emi hum atan nagan nuje ka dandi wale ka atan negi ake first one ball dewan fara abi fonwale skoda dimaya kanu diye ki ina alwana boda hiwana yega free kick victory libi fain taane ka me kuluntere men jassadi manikka sena ready wedan manikka bola angol kolla banda jima referee nimmi kannege paharega victory sports club kulma farafa anikka yeti ambura genes anika bendima yalgona hiwane bodan yeti etanum kannege yeti Valencia jahan dipuni yeti edeti commissar ka victory sports club yeti kodo kom hamanu jidiyame yeti mekas me kandelige miani kote gevi hen danno bar dati kay kote ka Valencia en jehon dibigen diye ko mekas victory dipuni jehum en Valencia aake kori foul ka gulige Friday victory kulunterin kol bada awas samal teke ika kuriyan ngara masih kura gahot adi emi ngara katan fenani kuring hias ba kuring victory attack ngara ga kuriya ber boda fa kollan je mihafuga emi demme attack ngeder ga stan kol kuruntering ga adadu situr kon fa kollan je mihafuga ga mes victory kuruntering mechuge natija badal kurang emi visna emi ga tactics gena bandek ma gabul kare anil atum bol hodong tring faras Muhammad Hussein foul kuri Mire match kulo mandar ga waran hasakote ga faha kollan je kame defratu ga supporterunge adu hama ebbesara ka niwe danno jeni miyor ga final match kala balafa hama ebbesara ka the team ga supporterun tibikama supporterunge hama hilame ebbes nuwe danno jeni hena mes hama ga mes victory Valencia ki mi rajya ge emme bodu the team niwredent kule match ga supporterunge tarhe ga adu kombesara ka alba na ivigen de dandu ge ekedi madi malun hena mes mire match ga ekan nufenani ki begon to hama ga mes bode warabot suwale ira ebeba miyan itru comment මේ ගලවන දන්නවානේ වික්ටරි වෙලෙන්සියා මිහා මි පහු දෙහරකන් අස් පුදේරක සපෝට් එක ආදාද මදුවමුන්නේ මේ දනි අගිගත ගලවන දන්නවානේ මේක නියුරෙඩන්ටුගේ ආදිවාසී රාජ්‍යයේ එම්මේ ගින සපෝට් උන් තිබි එහෙම නියුරෙඩන් ෆයිනල් ක්වොලිෆියාම පුදේරක ෆයිනල් මැච් ෆයිනල් දෙක සිෆා ගලවන පෙරගෙන් අබදේ එන්නමස් මිද ටීම් ප්ලේයර් වලන දන්නවානේ මේක සපෝටර් උන් නැතේ දෙ කුලපුගස් අගිගත දඬ බද තිබි ගින මිහුන් නැකි මෙච් බදාලම් බද තිබි මිහුන් ඒකි බකි සයිඩක බකි බැක් මොළවන්න ඕනේ බකි බැක් දබ්වා මොනි බකි කමක වද තිබෙනවා එමන්ගේ එමිහුන්ගේ මගසතක මේ වනේ හා මෙච් බදාලම් බද තිබුමේ එමෙ අගිගත ගලවන දන්නවානේ මේක ෆුට්බෝල් ෆයිනල් මැච් එක ප්ලේයර් මේක ෆුට්බෝල් එක රූහා එක්ගොත මේක අලුන්
algon brand me gama support dibigene me kulun terna me di rangala perform kurevane football එක algon dannawani 90% ama yannani hama support nun e mihunna kura support kun ega warab bodta me ga hibar kuruma me ga ruh football එක astu ruh fennani bodan algon dannawani me gama support nun ge support ra ekkon kuluni me ga aslaka waane e algon dannawani me ga support ring adat madiye me ga de team ge algon dannawani mikama commerce warege the team is mikama visna commerce waraka mikama piolalom vejje me hare me ge club ge support nun ituru kon noni support pura goi me ruha ekota genda ka ekota vejjalon dannawani me ga football ruh warab bodan rangal gantana rajye akram far area teria durung boleh phone wajah tu masih kuri hina kuri faham kuri point visna ada eruga hamba game supporter neti kule eruga nota supporter nga taruhe buga adu nevi kulen je kan wanyam kulun terina bar tafat badal tak nganna anil kare asad bol hoda masih kan asad foul kuri ene asad enno gatano anil foul kuri kama referee ni mevi fenuma badar ga boda pertama anil ga foul ka guling ko boda gabol kan asad dan ebola rangala timing diwanui em ko boda gabol kan hina hennum ba me algona bodan hiwani asad foul kurun kuring anil commerce warakan enaga alla nuni atum block ko commerce kame kuritang referee finigene astu ge tige fumuni em algona bodal lafa kurana me anil ge atum commerce warakan asad ga difeti nuni asad durkura mase kurika kotuka algona bodal lafa kurane megas asad foul kuritang algon menna tangkole rangala fenigan dia henna mes embe rangala etam fenna situation uga embe rangala etam fenna hisabu ga referee hori ko referee wara rangala nimmak ma wara bada gabul kore mi nimmi ani kolon kurim wes ina fa kore me warat ki mi presidents ka football barat ke mi hataru match ge macang ekole we barate algon menna mihar fenige mediyai dai demme ko ingadi hadisa Valencia ge asada victory ge anilla demetuga ge hadisa inas fenna badaeruga amaga mas nimalam wara dati kal gotak fenna mun diyai asad ge foul fenigen diyai ene mas referee wara kari goruma ki gawul me sama boda gorowani referee ge nimmu rangalu kama habib aibel kini fara skipper imran dofun ko bol hodi presidents ka football umbarate kemi hataru match ge macam ekole umbarate ubarat ge furta match ga para tafatu kadate ge fenigen diyai supporter unga sababun match taluma fahoga alun match kulni supporter nuwadda I rajya football ek tar hegos supporter nuwadda stadium talulagen kulno hamai kani match ga kulun teringa faratum fenigen dia kuluma bandar gama supporter nikkan supporter ge falukan isas wegen dia nemes mireves alun kuring ham bidenna wal faden adi dandu falang gotumeke supporter danda wadi tibmeke adi hama support kurum rungum bandar ga adi tafat ke nufene victory ge jehum farid kuriya phone wadani Farid asad difa kori Muhammad Hussein kori phone adi waraga mausum ekani kori gore nemes bolya mase kori hisab ge ennu ene hori Shinas Habib bola do kal diane bola nulibene kan yagin bu maguli akram ankas Ahmad Nas ke fitness ab balayaruga ena gina metteka nikul hortani nidakka ham gam sanil fudel ka rangala ngani bol fan kuriem berani wagut lebigen ham jagos lebigen kuriem ngari ene bes ismail ahmad demme nagajen bol lebi hesab gen no ibrahim siam e lebi hesab gen hori ene bes tankole matin nagade uni dewan half balayaruga dewan half guys adi de team ka waki tafat bod kol menu dekke dadi ham kolume farhad me fatung asada asad bola beru koldi Valencia ge kuriya kule kulunterina bazar kam gam kuriga bola ni fette gen da kam ni haf ka fa kolden je kuriya kule madu bola tak kuriga ni fette hama heme medu tere mbese den je support kulunterin nude jata ngani fenane mes victory kombeser ka pratham hafa ala bazar dewan haf ka kan tak angol ko fie den no je ni anil asfan nafi asad ankas nafiwa naz natal makiga nafi foul kori ahmad naz ake kimi Valencia ga mettere ga mire wara muhim dore ga da kurum da kulun teriye
එනේ අනියාමා ගොලිකෙන් අශිගඬු මෙයරවනි අහමද් නාසන් එම්මෙ ෆහුන් අනියා විවස් ෆයිනල් එක ඒ FA කප් ෆුට්බෝල් මුබාරත් ෆයිනල් එක ෆෙන්න බජාරක හිනා නුරක්කාතරි ෆවුල් එබ්බා දෙමෙ එදී ඒක දන්නවනේ කොම්මස් වරක ෆහතුන් එටෙකුල්ක ෆහතුන් ෆයගරුණි මේ එදී හැම අස්තුක හැම ෆවුල්ක වාන්ජේනේ එහෙම මේ මම දන්නවනේ ඒක ෆහතුන් හැමද ආමේ අස්තුගේ රෙෆරි එදී කොම්මෙන් මිජේනේ මම දන්නවනේ හැම රංගල ෆවුල් එකේ කොපේන ප්‍රථම ಹಾಫ್ಗ ದೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಫೌಲ್ ತಕ ಬಜಾಯರುಗ ಫೌಲ್ ತಕ ದೇತರ ತಂಕೊಳ ಹೌಸ್ ಕ ಫಿಲಿಂಗ್ ದಿನ ಮೆಸ್ ಮಿ ಹಾಫ್ಗ ಅದಿ ಎಬಾ ತಂಕೊಳ ದಕ್ಕ ಫಿಲಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಮಿ ಹಾತನ ಫಸ್ಟ್ ಫೌಲ್ ಕೊಫೆ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಹತರ ಫೌಲ್ ಕೊಫೆ ವನಿ එකම දාදි හැම දෙන්නව ජෙහෙනි ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಕೋಚ್ ಬಿಮ್ಮಾ ಅಬ್ದುಲ್ ವಹೀದ್ ಟೀಮಾ ವರ ಮುಹಿಮ ವರ ಎದೆವೆ ಬದಲ್ತೆ ಗೆನಸ್ ವಾಕಂ ಫಾಕೊಲ್ನ ಜೆහෙන ಮೆಸ್ ಮಿರೆ ಅದಿ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಮೀಗೆ ಕುರಿಂಗ್ ಮೆ ಭಾರತಕ ದೆಕ್ಕೆ ಕುಳುಮಾ FM වර්ගයේ කොළමෙන් අදී දෙකම නුදේ දන්නවා ජෙහෙනි අනික කොළම වික්ටරි වෙස් එමිහුන්ගේ අස්ලු ටෙම්පෝ ගුණත එමිහුන්ගේ අස්ලු රූහුගා මිරේගේ මැච් කුලෙතෙන් අදී නුෆෙනේ අනිල් අෂ්ෆාන අක්‍රම් ෆාරෝස් අෂ්ෆාන නේ තුන් බෝල් සලානි තුරි වෙලසියා කොළන් තරින් අක්‍රම් කම්මසරකන් ඒ පවුල් එකම ගෙපින් දොස්කුරි Bosco media Ismail Ahmad ragalan itten jehene kuluntaringe concentration meyagut kol agundu dannawani dasi Muhammad Hussein Shinas emme kuriye kule kulunteriya mettere fa warabada fa bagan tema bola hodi adi Shinas ena kotta wanna mase kuri Ashfan ena mase bola ge jeheru goti beru fa දෙවන හාෆ්ග ආදි මෙෆෙන්නනි මා ෆෝර්ගද කුල්මෙන්න ප්‍රථම හාෆ් ආලා බදාෆා දෙටිම කොලම්බස් තන් කොලස් ලෝකම් ආදි මෙෆෙන්නනි හබීබ් ෆර්දෙන දේ මාසේ කුල් දෙ රංගල් වෙන්න මැස් වික්ටරි කුලුන් තරින් බුගපුරි ෆරීද් ෆර්හාද් දුකල් දෙම බෝල ෆ්‍රයිඩේ එම්බ කුරි කුරි ඉබ්‍රාහිම් ශියාම එන කරි ගස්සත් ඉබ්‍රාහිම් ශියාම ශිනාග දෙ මාසේ කුරි වෙන්න මැස් ශිනාග පහත් දෙමේනේ පාස් කරුනේ එන් උසම් දෙම බෝඩ bola gelli gendi ha fase hai Farhat Itre Muhammad Hussein Muhammad Hussein Shina zadde mase kuri Valencia ge pass tang hai curator no me afga kulen dukane yogen ule ka ka de team dhara ka tabas adi fennani Farhad Naz Anikas Farhad Itre Muhammad Hussein wara creative kulun teri Akram boleh busko ngene ngai paliyoti Akram me far gol afna Habib masuk Habib bas libona dakulun tenna bas libege bola bere me diyai ama demme haba kiriya en kulun teri gafaga bola lapalna bas gol tere nere jeheni Valencia ge nasib neti yadanno jeheni Akram wara badada fena gol kumacha gol tere fonwala jehi bole Habib gafa dalun diyai dewan fara mausum fonwali henna mes era fonwali bola gol adi ma kanno off balance ka hoya mausum bola fonwali wes Valencia गोल जहां फुर्सत लिबिगे बदे एन वैसे फुर्सत के बेनु गे मिहुन मे कसे वागत का नुकरे वनी प्रथम हाफ गस वार रंगल फुर्सत के वेलेसिया लिबुनु तो बा हिना मसले के फिनिशिंग आदिस वेलेसिया रंगल करवे गोते नेतिबा මේ ගන්න දන්නවනේ දෙම්මේ එදෙපුන් chance එක හම් පුදේවර කරංගල් chance එක දෙමි වුණන් ඒ chance දෙවිපමේ දියයි වික්ටරි ෆරීද් නගාජ බලේ පාර මාමතින් නගාජ උනේ එතන ඉබ්‍රාහිම් ශියාමා ඉස්මායිල් දෙකුන් දෙරස් වර රංගල ගාරාතිවි එනස් ෆරීද් ගේ ක්‍රොස් මේ පාර තංකොල මතින් දියයි එහෙම එහෙන් ලිබේ ෆුර්සත් එක ඒක ස්කෝරින් ඒ chance දිබි නේ ස්කෝර් නුකර විද්‍යාලුන් දන්නවනේ ඒ දැන් වරපොඩ මස්සයක ඒ දැන් මේක නතිජා බදුතුන් වරකාරී ගන්නනේ ඒ එබ්බේක ස්කෝර් කරන් chance දිබි ප දෙන් අන්නෑරු වරන් රක්කා කොනේ මෙන්න එහෙම ඒක චෙක් කරන්න එක දෙන්නේ දී හැම ඒ එබ්බේකෙන් ස්කෝර් කරන් ෆුර්සත් දිබි තියාන බේකන් ඒ තමයි දිබුන් දන්න ඒක මේක රවුන් දන්නවනේ මේක හැම chance බේනුන් හිකා බය කරේ මේක පොඩක් කාමියක් පුරේ වෙන්නේ අස්තබේ විදේවර කරංගලගේ chance දිබේ දෙටීම නිසා Valencia ge wargoda hamale ka foga victory kulun tena bes hamale ngufadam barangal forsa di ugos foni hana bes demme nagadim bol tan kol matin diyai Naz ne ka sakram tan kol barang ene jasa doni Ashfana bes rangal nge bola clear kol dewe goten noi Mausum
mirege match ga rangal de fursat ene libigin goswe enes benu nukre adi mi hatana goswoni hamal tak balaga Valencia ga hamal tak ge rate tankole rangal victory ala bela fadi nurakka tari kam besbodu Shinaz Valencia ga hamal tak wara muhim doran ada kora kulun tari Akram ena nagat mani far keeper Imran adna ge pa anumati dandi ge dega bola ಬೇರೆ ದಿಯ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಿಫಂಗಳು ಉತ್ತರೇಗ ದೆಮೆ ಕೀಪರ್ ಬಸ್ ಕಂಬಸರಗ ಎಂಜರಿಯ ವೆದಾನ ಕಾಯ ಬತ ಹರಕತ್ ಫೆನಿ ಗಂದಿ ನಮಸ್ ಅಮ್ಲಾನ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಗೆ ನಸೀಬ್ ವರ ರಂಗಳಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಡ ಬೋಳ ಬೇರೆ ದಾನ ಕಮ ದೂಕೊಲ್ಲಾಗೆ ಹುರಿ ವರ ತಜರ್ಬಾಕಾರ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ ಇಮ್ರಾನ್ ಗೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಇತರು ಎಫ್ಎಸ್ ತಾರಫ್ ಕ ಬೇನ್ ಮೆನ್ ನುಆನೆ आज इतर बहुत सका बस बेन वेन वेने की राज्य के इन नंबर गोलकीपर तो एकमा मासूम अशरफ वर फसे है नट्टा जी फरहाद मेत्तरे दमे हबीब देम फुर्सत ओव्वा एना दास्कोरी बड़ा इतरिया कोल फसे पूरी मिया साहब विक्ट्री कोन तेरी एक बदल कुरानी विक्ट्री आदम दारीफ रोनाल्डो कोले मेनू कोती इस्माइल मोहम्मद के बदलुगा इना कोंकाल बदले बामी कोंकत का बा कोच विस्नाफ ने तुम्हें बदलुगा මේක අලවන බොඩ ලෆා කරන්නේ මේක කොමසරක කුළුමක ස්පීඩ බදව ගන්න Farid akan Ibrahim Syam ena masena berkor mifar Timo bola sadame kurang masih kelihatan Timo wetti famiyoti Valencia kulteni victory kulteni fono ale bas fursat lebun ena bas boda referee ge nimmu maka victory kulteni bas bola do kallan tipeka ka penige dia tanum Valencia Akram masih ka bola ber kuri Shinaz Nafiu yatun Jamil bola hodi Asad blok wegen dia victory kulteni Farida de kulteni Adis Farid misal warak gena fara nimma kulteni de mer long range shot jaha masih kur dewan fara Nafiu es fonwali Nafiu ge seista warak dangala jaha kulteni ena de kulteni na mas edebe gotuka bola kuria fonwan lewegen dia tangkolen harakata last bas by fara faha kollive victory ke baik kulteni Valencia keeper Hasan Ramis Timo yang ania fuma higa ene farwadin wattaka ehiya benu waka gatak harakata miri masabang ene itari uma Valencia ge medical officer dan miri Hasan Ramis Timo bidia season ka Victory Sports Club fa hakrawni ina kuring agune fa kurian ko baba al mihatana gaya kan ka fastolos damage ge pastolos 2 minute ke kulung kulun nime fo ayruga emmen urakatri hamaleng fadda foni club Valencia ay scoring ge fursate tama Akram goal jang ene fonwali bole victory ge defender um beat of Habiba fursam libuni ene mesenek fag lavwanli dewan fara mausum fonwali ene mes rangala goal adi ma ka fonwan dum sabu nakam begen diye keeper Timo wes Mian farwa faga alun kulung ke baru pemasukan mikuran Hasan Ramis eme fortam fa kare gendi ay niwra dento ega fon victory adi mihar Valencia ay hina victory amyoni badalen geneswa Suzen Ismail Muhammad Balafa Adam Darifa tan beruni speed gotum balaf ma wanyamo tangkole Adam Darifa kimi Ismail ala balah tangkole speed dakkulun tiri kama by fara tong gabul ka fan kine bahina fa यार अळगण दन्नवाने मीगा इस्मादा Darifa ihama wara des chai dakkule dakkun tren ene ki tuderaka dueli baru efa ega awas nim taken nimam dakkun tren me goal score na bada kannege endi bodan ismal change ko endi e hagigatuka rawon dannwane yama miha saba game diama tuderaka rangol change ka vedana edi ena kulen erubun ei furtama fala bajafa devana half victory ge Bafara tarimati Ashfan adi Ismail guligen furtam half ga nagajen kal purastaken nagaje fanwe boda libe bola nimma dakkun tere Suzen me erui Adam Darifa kimi season ga victory kene ladtake bes jihadi fa kulun teriye ene victory aguni Dhivehi League ga Farida Valencia ga Farhad ge faratum deguna niya ga sabo farwa hodma foga alun kulun gene bayar mi
Shinaz. Friday. Farid ge beenum mihafuga tankol boda victory kunterin hifum data mi fennani asman emihunge kanafrat falin ige beenum wara boda hifum bidani victory corner Adam Darif nagani Hussein Farid anakas Darif sida gol telefon wali gol telefon wali ne sen offside nafi offside go hurafu gol telefon wali Adam Darif gol nagadi meruga nafi guri offside ka Valencia ge kulunterin guteren emme faat kore Akram Abdani ve suri ene kore kuri ka ane kolon Ibrahim Siyama suri offside ka de kulunterin mas bole haraka kuri kamu referee ge nimmu kitam nas rangale danno jehni Valencia gelin Farhad Habib no sene ke Farhad ko fe faru sina foul kori Valencia gelin Farhad kori fon walni de team ke bench bajar ke Valencia ja genevene ma bodte badal takane Far Habib bol dukal di enemas victory emihom beenum wagutaka beenum gotaka badlu geneven e boy mi mikahale mechegga hina hasako natija evvero phone daniwelaga kiha bodo advantage team kan negidan ka Valencia bajarga Valencia ganai mihar furtame garaga mitibi kulunterin femveruge den ituru kulunterin take danmacha nerevene enemas victory gama mihar danmatige me veruge teamen adi benchum was nagale wen e boy alon dannawani mega de team ga squad up badar mega warab bodan tafaat kone meenani victory ga squad up badar victory squad ga ma average gina malit kunterin take gine egotam Valencia team ga substitute kuram mitibi wara ane hem badar waran a kunterin ne ene se kunterin a kam pidani mikala mitterin suwa ma tandata koine egotam bayar alon dannawani victory ga substitute bench ma boda rangale evente ina enemas me kuring Valencia ga badale ekota geneve nekkam ga vies namas Valencia ga amuka fartime gara ga mege kuring himanigen kuluntere Henry Lamin masagoi ena kulen nereng coach masek kora kam ga isharat mihara gunna fennamu bade miharu ena nereng Valencia masek kora ga miharu kuriyam me kuluntere gatereng kakaba emme fursat kudai ko baba Valencia ga kuriga mihar masaleki මේක අලගොන් දන්නවනේ වෙලෙන්සියාගේ ස්ට්‍රයිකින් ෆෝස් අස්තු ස්ට්‍රයිකින් ෆෝස් එන්නේ තේ මියුගේ ඒ හගීකතු ගෙමිය ගතිබි බොරා මි බෝල් ප්ලේයර් මිසාලක මෞසුම බයරගොන් දන්නවනේ එනකි අස්තුක টොප් ස්ට්‍රයිකරුන් ගතුක අලගොන් මෙන් මිහාර පහ කරා කුරුන් තිරේ නුනේ ඒකි එනකි මිහින් උන්න බයි ටීම් තවගේ මිඩ්ෆීල්ඩ් තෙරේ කුලදාව පෙම්බරක මිහිකේ මියාරෝ එනකි එමිම වෙලෙන්සියා ටීම බයරගොන් දන්නවනේ මේක টොප් ස්ට්‍රයිකරුන් එන්නේ තේ ඒකතක අවස් ආදම් දරීෆ් නගාජි මනේ පාර සම්පා හරිද දෙපුනේ අෂ්ටපරංගල control කරවන්නේ දැන් මේ බෝල concentrate නැත්නම් කොලේ දක්වම ෆෙනාදි වැලෙන්සියාගේ තුරියා දිමාලක බස් බයික් කොලුන්තරින්ගේ අමල්ත මෙයා වැලෙන්සියා කොලුන්තරේ බදලු කරන්නේ වැලෙන්සියායි මේ ෆැබනි මෞසුම් අබ්දුල් ගෆූර් වාසේ කුරින් හිනා ස්වාගක මිහාරෝ টොප් ස්ට්‍රයිකරේ ගතුක මෞසුමා එදෙවේ කොළුමේ එම්මේ රංගල ගතුක දෙකේ එනගේ කුරීගේ ෆෝම මෞසුම් බල්ලගේ හෙන්රි ලමින් මස්සකෝ කොම් කුති කොබවා මේ දෙකුලුන්තරින්ගේ තෆාත් කදී ගේම් ප්ලේ න කොන්කාලේ බදල්තක අතෝ දාන බහිනා මේක අලගොන් දන්නවනේ හැම ඒනේගේ ෆුදේර් එක නුරක්ක ස්ට්‍රයිකර් එකයි එහෙම වීම ඒ ෆුදේර් එක රංගල චේන්ජ් එක බෙදාන ඒ චේන්ජ් ඒ හගීගත වලන් දක්කා අනේ টොප් ස්ට්‍රයිකර් උන්නකි හගීගතුගේ ස්ට්‍රයිකර් කුලේ මීහා ඒ එමීහාගේ පරාතුන් ඩිෆෙන්ඩර් උන්න අර බොඩ බ්‍රේක් වාන්ජේන ඒන නෙගුමා ඒනක තන්තන මූ කුරුමා ඒනේ වර බොඩ සමාල්කම දෙන්ජේන අලගොන් දන්නවනේ මිසාලක මෞසුම් මෙන් පරාතුක මිහාර එෆෙම් වර්ග කුලෙම අලගොන්ගේ මේ සීසන් කොස් වෙනස් කනේතේ එහෙම වීම ඒකී අලගොන් නුනකම ඒකී টොප් ස්ට්‍රයිකර් එක කොට එහෙම අගයතුක මේක টොප් ස්ට්‍රයිකර් වෙද්දියා මෙදෙන් හැම අනිත් ටීම හොරි බොඩ බිරක වාන්ජේන මිසක වික්ටරි ස්පෝර්ට්ස් කෝ ෆ්‍රයිඩේ හැම එම්ම වගුත් කොල්ගස් දෝකොල් දාකන ඕනන් ඒනෙන් වෙන කොල්ද වෙන ඒනකී එකතුම් බෑර වරක් ගෝල්කාරී වරන් රොක්කතර කෝඩක වань එහෙම ඒ කොන්සන්ට්‍රේෂන් අස්සු අනිත් ටීම ඒ පුරවෙන එෆෙම් වර්ග මෙන් තිබෙගෙන টොප් ස්ට්‍රයිකරින් බෑදා පුරවේ වෙලෙන්සියාගේ මිහාර දඩ මිනෙන් කුලුන්තරියා හෙන්රි ලමින් මස්සගෝයේ කිහාවරකන් hina tipuna ba ada kuro vidan ma gabul kurewa miharo ene kelon danwani fuderaka physical wargada miye kehme ene waran advantage bodwan alme rajyage metuga poti defender nun kar emi beat kuruma adi emi hona charge kuruma meke kanta tabara bod advantage en innane ene adi hasako matinganna bola kalon danwani fuderaka bod advantage en innane ene bodun jima kantatta
Meidän miha kuda bagut kolke ruin magum dannawani hama kuder kan berkas kofane. Henry Lamin Masago ye ki mi Valencia Sierra Leone ge kulun teriye Messi tan genoni mi hatana Valencia ya 12 match kula difa ek tereng high goal ene jaha difoe enemas warugoda team ka dekolan ene score kore foni new redenta adi victory adekola hasaka victory kolan ene jehi goal daki war rit goal ka veegen diye Messi tan hasaka Dhivehi league finigan diye goal tak tereng emme rit ek goal bes vegen diye victory kolan ene jehi goal akram Valencia ge forward na balayaruga forward ge rodos emme rangala emme furihame ada koratan finigan dani akram ga faratu ade defense line guys emme muhim dorang ada kura kulun tere kene mettere bajar ga mettere invest para bura masuliyat ngene bada kure mi ay sabam victory kulun tere kos badlu kurani victory kule merani Anwar Abdul ani Anwar ke badlu Umair Fabani Umair ke badlu Anwar kule men kurani Anwar wara gine tu kuluma durgo horma foga mirek macam mi nukunani Umair ke badlu hina ko baba mi badlu kenne me jori sobaki mega algona boda lafa kurani ene komisaraka injury a hediye ena balan eji hen ehma Anwar case molin 100% fit kulun teriye mun kanne mi paham ya mi mubaratuga alun ka magena kulun take pena kana ehna mes komisarek wagut kolega mubaratu kule pebe nemes ena alun danwani kudere experience kulun tere vime mi final match ga miha hisab diya me ene ben purani emalun danwani e kudere ka rangal change ke e change Anwar victory ko bodang adam kroni emme fahata kule kulun tere grod bodang ena ada kroni henemes Anwar boda fah kore gandiye main ma karege gotuka tla Valencia team ame fartam Anwar fah koroni ek form miyaharu ene victory badluwi Valencia Akram Habib Henry ade Henry enatum bolo hodagatuma ki ha fase hekam ennon enemas nimmadun harangal ennon Henry ge Habib bolun jehata mase kortanu Shina waran hushar wage hori Darif Ibrahim Syam Friday ekani kodi gam hiri kon support benu wati boda fahata kulegen ehin kulun ten ten genes gen kulwan Syam mase kori Nafif Farid mereka Shinaz nagaj bola ma matin diye gol kuma tarangala nagada wonna ma etana victory ge tin kulun ten aratibi paho afges bodo bagi kulun miharo nimige gosumani natija ngade bas badle nade sumasmaga natija nyoti ambuko gami football ambarat ge final leg ga sumasmakum mige kuring ever we nuwe asakon nuwadiha ga harto ge terega Shina efa oite de mase kuri Ashfan eme fata kule kontra Friday ene kari ga Jamil ene control no kroni bola Friday bar ko kulun teri Habib Shinaza nes bodang Henry de me bole huswi en ek balu ga Shinaza Habib dini Anil me fata ko keeper Imran Valencia kulun tereng Henry kulun no kutma ki komisar ka victory kulun tereng ene balanji he ka ko edi me kar ka tem fenani kurier boda Valencia ke forward line ade terege me visnan je hene me har Ashraf Shinaz Muhammad Hussein ade Shinaza Nakole bara bola diye nes berumu kuring Shinaz bola hodi barang haliyo kulun tere kotta wambuka misa waragina ngene wannan Muhammad Hussein ene Hussein limu kone fa Nafi bola hodi Friday kuri ke bes kulun tere kone Adam Darif ina to asad wara fase ekma ek bola hodi Ibrahim Shah deme offside gorum utsawon demme victory ke bike kulun terna undagu e bola mase kura Muhammad Hussein bara creative kulun tere Shinaza bara musko Shinaz Henry Usmani musko meri enne mas kono adwa sida keeper Imran adma kono adwane Imran bara musya bara bolu save
waran hushiyar saving imran me kori amagama shinaza mulim free qualify bole ena beenu gotun ene fonwala me nam ko shinaza ki waat fan jaha kulun tiren ene bas demme kanat fan ene bolaga jihita fenigen diyei dina kine ba bolaga nimmu nangalu ba ene මේක අලුන් දන්නවනේ ජෙහි ෆෑමිලි එකෙන් ගොහෙන්න ඕන එකම ජෙහි තනේ මේක මස්සලෙක අලුන් දන්නවනේ මේක ෆා පෝස්ට් ජෙහිනම ඇති ඉම්රාන සේව් කරන් වරන් උදක වානේ ඒ ජෙහි තනේ මේක මස්සලෙක මේ අලුන් දන්නවනේ ඒක ෂොට් වෙස් මා වරග ෂොට් එක නෝනේ දී කී එහෙම බි මේ සේව් කරන් පස්සේ අක්‍රම් අදිස් මොහමද් හුසේන් ගොඩක් අක්‍රම් බදියනකම ගබෝල් කරවන්නේ එහෙන්න බස් අනික ශිනාය ෆර් මාමතෙන් කරනවාදී Purifar nimmal jauh ni far hena nimmali sabung far maamatin diye Valencia ga hamalta takwen nurakka teri ko fenigen dia bagut kole deme me diye NMS nurakka teri kan emme edewe goto ke muna dekki fe nuwe Valencia nimma dana fursat e bandibe victory kan nimma dan us fursat hamagamas mireg mechuka libi fe nei NMS nimma nudoma ki hamagamas ei nimma nulewe team warabot pressure ka ban hasaka Valencia kala scoring ge masal dima forward neti scoring ge masal dima forward team ka mihen libe fursatta nimma nulewe ka wanya mekam wani warabot masal eka eme phone neuralent ade kola Valencia kolun match ge Valencia ya gagan ka ashen nuni nuwa fursatta nuna libigan dia mulin husko goal scoring fursatta nuna libigan dia ne sekretaren de bola kamyab hui fursat nulbani kinu Valencia ya fursat libe natija nune revani mi hunna Ibrahim Syam ena tumfar Ahmad Nas corner ka ber kuri bola hoda anyways Ibrahim Syam faga jassa bola kono wal kuma referee ni mewi ena ka faga nujehi dia kama Ibrahim Syam pada koda ebo pune sene faga jehi fa dia kama referee ni mewi referee hori etam fenne hisab ka bara gaatu ke hori Henry Adam Darif Farid Friday kari Ashraf atam bola hodong utreng far Friday foul kuri Battiris menit kurunim fire ga fahu afum ni haro noti natija sumga FS team kan natija badlu gene fenu ni bas natija nerem fursat le bijid team bas Anwar foul kuri Jamil atas Akrama Akram Shinaza dia masih kuri bas victory Shinaza Valencia Shinaza dekulun tring victory Shinaza bola corner ka bel kori ina Anwar kule nukutma ke victory ge fahatom mege kurin dakkamu dia ton field ka mihar dekke kama gabol karwe ba මේක බොඩන් අලගොන් බරවානේ මේක වික්ටරි එක මිඩ්ෆීල්ඩ් ලයින් මෙහර මා බොඩ දබ්බගෙන මම හගියතුක අනිල් පර්ෆෝම් කරවර මෙහර වොන් බරානේ වර බොඩ දබ්බෙජේ ඒ අලගොන් මේ දන්නවනේ අනිල්ලන් අදා කරන් දීපින රෝල් උදේවරක මෙහර අනිල් කොමසරකන් ඒදි පස්ටි පින්නාති ඒදි මිඩ්ෆීල්ඩ් මස්සයගේ මෙහර එමන ප්‍රසම් පුරානේ හගියතුක ටීම් මිඩ්ෆීල්ඩ් ලයින් මෙහර වර බොඩ ස්ලෝ වෙජේ අලගොන් දන්නවනේ එයේ ඩිෆෙන්ස් ලයින් අපරසම් තමයි Valencia corner Habib Asad bolon jahe oite overhead again phone wala masaya kuri ne goda di ma kanu de bare vesne bola warang ada bole Shinaz Muhammad Hussein Anikas Akrama Adis Muhammad Hussein Valencia Muhammad Hussein wara free kom yar kola mujata finani fortam half ga ene ha free ko du kolle furtane fenigen nude ina kurin fa ha ko fi anil ge kulun tan kola dakkonne mihar victory metre finani Muhammad Hussein free wani hembegen bagoda furtam fettu takaregen anil men marking e demi hunan innani kagen mihar henna me mihar concentration metre ge ta maintenance marking no me innani kiye Farhat nagal sida keeper Imran ata mihara ammogotek Muhammad ekko me kulene nafiu anil me kulene ga kanaka ake yakon e komesore ka badalsagen asa mihasa diam
Anil boda defensive kom mi kolum mi gendane ega baluga AKS minnane boda defensive kom hem edemi hem badal watan ufennani eme hagegatuga midfield line minnane hama de team ge sawun dannawani mega ma boda kam mihin setu wadan noni waki gotaka mihin systematic kom mihin inna gotaka noni minnani ki emi hek edima wata ko emi kula daniye eyye mi har victory sports club ko kom se yani Valencia attack korum furusat mi dibeni victory sports club ge midfield line inna gotunne mi har edibeni Henry Shinaza dan fara bola dibeto Henry masih kuliah me Anil ni fara sida Muhammad Hussein jasa leoni Ahmad Naz anggal dunia Habib Anwar bola difa kureta masih kuri nes marangal clearance no hadis Muhammad Hussein bisa warangal jakul teringan Hussein funal bola fara kita tangkole bera fonu wale oni warangal Muhammad Hussein enake vision warangal enake Wisnu ngama dembe rangal ye danna jeni wara badada hisab gol ge kana fonu wale ngene masih kuri Muhammad Hussein durun jahan shot ka war gene fara कामयाब हुए and बस मेरे ये ना देते shot एक कुरिया फोन वाले इसमें बस एक shot block वेगन दिए अने shot तंग कोले बेरा फोन वाले उन्हें Valencia कुंतरी durun बस मेरे फुदेर का gene shot तक इन हदाफी न बस बोला इन बोले कौन रखा कुरिया फेंड हुए Jamil अने कास Muhammad Hussein Habibah तंग पे माडो में फार जैसा उन्हें Akram Afi bol hodi ene komasrak ania wes weje de me bol hodi mul terega Anil da Valencia Habia de kolon tering Anil da referee do card em dekkevi mire ek match ke referee ke mi Sri Lanka ga bekale Priyanka Perez president staff football ambarat ga miyatna de match ke referee ko fene ke referee kamuke ene ke nimmunta ka bajayar ga amga mas wara rangal janno jeni emme phone nevigen je demich mirege mech ge sadi muliye kon ena gohe ke adi rangal ke wes denne wene jaga inne imech nimunima ekama bagi puten nimmeni enas feni fo ena nimma fo nimmunta ka bajar war rangal janno jeni victory kuntere kane kas badal kurani victory fabani Ismail Anil enak badalga Muhammad Shafas kulam min konnani hina kurim fa ko fe Anil ge kulum para dakkonne miyana fen Anil ke balduga Shafas kulam min konnani kiha warage rangol replacement එක බෙදානවා Shafas ki mige kurimas war rangal ebe ada ko for kulum teri මේක අලවන දන්නවානි සෆ්‍රාස්ගේ පුදේරක මිඩ්ෆීල්ඩ් තරේක දුවාදි මසේකුරා ආදි පුදේර කරංගල පාස්තක ජහ කුලන් තරේක ඒ අනිල් අලවන දන්නවානි මේ කොම්මස්වරක අනියා හෙදි මිදතරෙන් මඩු ගීදා කුන්නත ගාගනක දේවරක මට වෙච්චේ මේ අර මේ අලවන දන්නවානි නිවගුතක් බදාර මේ චේන්ජ් මේ පුදේර කරංගල චේන්ජ් එකේ ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් ගන victory ekite me asangala badalti ki genega bahine bas victory ke team badalu mihar hamavi den victory ang itro badlenne Valencia English one emme badle mihatana kam ngami na adi baki debadle ban Muhammad Hussein tangkola bara far dia salman Shafas enage fortam touch club Valencia Emirates no kun kun tere Adam Darif ene kari Akram masih kurani Jamil Shafas bola hodi Habib Akram Far Akram fahat gore foul kori Ibrahim Syama bol di Mike Nafif Farid Shina se boleh kuri angari Shafaz pada mikroni victory ke mejuteria adi fahai kulwa den magabe Friday dia masih terbuat Friday dua kali ini mas fahatun Shina se boleh masih kuri esme tangkol bada kulun teringa faraton baru balikang mihar fenne manga bade addiya 3 minute mihar kulef moni mechuge baki baadi oti edanno jeni 5 minute amaga mes no 10 minute amukuru mattaka adi baki bay mechu ever vechkama wani no 10 minute nimerge ever vechkama wanyama baki 30 minute bas kulun jehene ekam ever go jore kulun terin kibaga hurito ei hama gam supude suale mi ramdan maskam go mai kiga rekanduga tangkol dangadiga mittam kuloni srode maskam go mai kiga Habib ni faras ake tang mati far rangal bole ngene kole mase kuri hina kulun terin faratam baru balikan komasar ka fenuge nishanta mi haro fene no 10 minute hama igen ituro ko tang gejkama wanyama kulun terin hifatta leven wargo joren dekki jana ba මීග
algon dannawani me ramnon maga mubarak kunima wara podutam mega ani playerunge noni kulunterienge ni physical level la wara podutam dakkona me dakkani algon me gaganda kami mubaratuga hataru waraka match badadin bediru sega algon dannawani mega emega fitness level ko ecce me performance kuram kon nude mega algon dannawani me ramnon maga roda dual hiba kare gandu kommeswaraka fem puderaka rangala porgen mon me di performance ane anaka algon mega fa kona me roda mahu misalaka me ramnon mahu me mubarak kula tiya mega waragina kulunterin takaka mega injury mubarak kari ei eminga performance mehar hagigatuga miwaru match එක final match එක අට්ටිය 4 මිනිත්තු කුලේරු algon men beenum wannune algon men duken beenuma speed ku nune algon men match එක කුලන් me gendani ke ei algon men midannawa ettik algon men hikuri astuga mihafuga furtama half kore mihafuga speed avase komma bekos mega score kuram wara bodu masegette kurana kam algon men hikoge wenne mes algon match එක mehasaba deyaru eti algon men ka penna kana algon dannawane mega fitness level the team is missing mehara wara nikame thaadat kan as a team the team is missing then as mega bike score coffee am come set team score coffee am then ani team ede counter attack noni all out attack එක කොමසර ka match එක speed an asane en noni average gotte ka match mihayar mi gotan ide piya algon danwane mega ma evs chance ne je for sina goal ge ana fonale mase kori ene sena pass dinna maden me amaga Valencia ya kolon terin bara rangala bara free kon getanu ka tibi ene pass jahanje bole demme goal tere fonwala bar shooting ene negi hisabun hina demme kon kade baranga shot nekum ba tanu pass kurumba a shot negi hisabun mole kon goyanu kana a shot negi going algon ko misaka a shot rangal gotakan misaka fa post kana amra jina met pitar karangal kamya vedan enne me shot dia tang gosman yage gatuga eti passes koreven in nuni adi ena shot janja ene ngaben ega defrusat ena beenun kame kuram enne salon dannawani mega striker on pudewaka ekkutugas balada men netiya goladi me jan e rangal tanaka je jamu nani evs kamen nune eka gola jaakare ehma striker on edibe ball tamma pressure barwani emen innade ma boda haskam ek terega jahati e rangal tanan nujige me olen algon dannawani mole kon gohen nune shot negi thane Valencia demme Sinas fonwali bola ena fonwali iruga Valencia ge Henry Lamin masago yama goal kurmati ge mulin uang muri ena ge faya ngama kuleli nama eggotak muna kawanya hama goal tere ball niranjama ko saksek ngaka me den kuring hina fa kuri bola goal ge kana amazon me sama goal tere niranjama ko saksek ngaka me Valencia ge hamalta nurakka terikan kitama asporen victory bay dandi oltanga em betteren game dominate kin kulum de kam ge Valencia ofda kala nurakka tere hamalta ngadi mi hunna ofdi faken nuwe මේක අස්මේ නලුන දන්නවනේ මේක නිම්මා බෝලයා නිම්මන් දේ බෝලයා මෙතන නලුන රාජ්‍යක බර දක්කොන් ඉන්න එච්චකයි නිම්මන් මීහක දේ බෝලස් පුදාරක ඒ උදව ගොතක දෙවෙන්නේ අද නිම්මා බෝල තස් කින පාරම් නිම්මනේ බර එංගා ගොතක එහෙම ඒ දේ බෝල රංගල වෙගෙන නලුන රාජ්‍යක ෆුට්බෝල් මේක කාමියාබේ සම්පත් ආමිය දෙවේ සම්පත් මෙෂිනා එක්කොල මසේ කුරි Asad Farhad kare Friday Farhad tu bola berwi Valencia kulun trek me asabam badal kurani Valencia yang Fabani Hussein Habib enak badal kulun men kurani Azim Hussein football dan ka masyhur nama ND wara speed rangar kulun trek ND ki hina bimma kongat ka ba mi visnani boda mihar game plan badal kolna මේක අලුන් දන්නවනේ බොඩම් මේක අදිවස් හැමදේ හැරේ විශ්කන්නේ අලුන් දන්නවනේ මිබකුත් වර මුහිම් වෙච්ච එකේ හැමදේ රේමුන්යි ඒ දෙටීමස් මිතිබි ෆිසිකල් ලෙවල් දාද FM බරග අනහෙම් බයාරු මා බොඩ කතාපාත නෝ දෙටීම ෆිසිකල් ලෙවල් බයාරු එමෙ ජම් වෙලෙන්සියා වර බොඩ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකෙන් අදිවස් සබ්ස්ටිටියුට් බාකි එකෙන් ඒ මලම දන්නවනේ පුදේවර කරංගල චේන්ජ් එකේ ස්කෝ කුරම් පුදේවර කරංගල චේන්ජ් එකේ ගෙන වෙලෙන්සියා බොඩම් මෙපණි ටෝටල් ෆුට්බෝල් එක ෆරීද් පුදේවර හුස්කෝ කුරියම් බෙන්නේ සස්සත් වර රගලන් ගෙන නගා ගුරි ඒ අලුන් මෙහෙම දන්නවනේ මිසාලක වික්ටරි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් ෆරීද ඔන් ෆෙනේ කොමස් වර කම් මෙන් පාගන් වල මෙන් කුඩ ඉන්ජරි එක වෙන පර්ෆෝමන්ස් පනවන දාබම් දාතන් එමෙ ජය මානේ කි වෙනසෙන් ඉතුරු සබ්ස්ටිටියුට් එක ගෙන සෑ මෙන් ආරණි හැම කොම් ගොත ස්ටම ආලම් මෙරන අරාෆිය මෙන් පර්ෆෝමන්ස් මිය කුඩ බොත් ගම වර රංගල වංජයන් එමෙ ජය මේක වර බඩ ඇඩ්වාන්ටේජ් නෙගිදානේ මෙන් සබ්ස්ටිටියුට් වෙන කොක මේ වගොත් Azim Hussein India ki mi fudera ka speed rangal kulun teriya fudera ka no bara speed rangal kulun teriya ene ki are kulun scoring is fudera ka rangal den no jeni message ke mi atar ene high goal jahadi fe Henry ene kare ka Shina ga natta hada ene mase kulin ne senti foul bara discipline rangal kulun teriya Henry ki ene mes ene libe bolata nimmanu de ka faakal dia striker ke faratum Valencia ene ka faratum benwani ham ga libe bolata nimma jo ekannu kureve ene Valencia yang emi huga timman badal ka bes tajar fatam mi fenani Valencia emi fabani
Farhad Ismail Tebi enak balluga Atif Ahmad kolen minukuti Atif ki hurriya faha kolen kuluntere Valencia en hurriya en Valencia badalwe kuluntere ngatere hurriya kuluntere mihal dandubat tiga hamawi mausum fiawa ina Atif kolen minuruni boda Atif ke boda meduttere ghar ka terwa kuluntere gotka kurin faha karoni ena enwas tankol Farhad kulun magama boda defensive role ada Quran kuma gabol karoni kine ba me badluge algonda boda lafa korewani Farhad fahata noni wafale kulamonna kuluntereng ene kihemi algon dannawani algon komeswarakan ene yang injury dimawegen noni aniyalegen එහෙම එතම් ෆෝබද්දන් ඒනේදී දැන් එහෙම මේක නැතිගෙන ආවම දන්නවා නාගේ තුක එනේ කී වැපරත් දෙකක් කුල කුලුන්තරේ නොවනේ කි බඩ මෙල්තර කුල මන්න කුලුන්තරේ තිබිදාල මායි එහෙම අලගොන් බොඩ බොරවාණි ඒ දැන් හැම එතම් ෆෝබද්දන් දී කුලුන්තරේ කේ මේක අන්වර් හෙන්රි නැස් වෙලෙන්සියා කුලුන්තරේ එන්ඩි එතනම් ෆවුල් කුරි නොදී මිනිට තමයගෙන් ඉතුරු වගතු කතුක බදලර් ෆ්‍රී දෙක්කෙවි 2 මිනිටුගේ කුලු මිහාර කුරියම දෙනි නොදී මිනිට තම වයරුගා මිහාර මිදකි ඉතුරු වගතුක මිදක්කෙවි 2 මිනිටුගේ කුලු නිමේරුගා නතිජාය බදල් නොගෙන විච්චකම වඤ්ඤාමු දෙන් ඉතුරු වගතුක 30 මිනිටුගේ දෙහාෆ් 15 මිනිටුගේ දෙහාෆ් කුලේනේ ඒ ජුම්ලා 30 මිනිට මිහාර නතිජා මෙති සුමෙග්ගා අනවස් කුරිම සීනාස් වා කුලුන්තරින්ගේ ජෝර බදාරුගා වර බොඩත් මසල්තකේ ලොකුමේ දානියේ නොදී මිනිට තම ඉතුරු 30 මිනිට කුලෙන් හෙච්චකම වඤ්ඤාමු Friday Lidanero Valencia kontre barabara samaluan jahan beguta victory kontre kuriang ara gol taka par Ibrahim Syama rangala gol kerma kuras naga ini daun Ibrahim Syam victory kontre kotka bodang ene fa kore phone ene mas IFC guest enghar hoya takuri Valencia captain Asad kore phone alni eme fatung Shafaz Farid Adam Larifa Anaka Shafaz Ibrahim Syam al jemput Far Atif difa kurate masih kuri Friday nak jemput Far Adam Larifa en jemput kuri Far Akram difa kuri Shafaz Muhammad Hussein Far Akram barang husyar umur yana corner ka bola ber kuri Mechuge emme fahu minute ke victory ke Nurakatra kan tak bodoh kau mefenani as ka victory mole team ka ko ta kudiang ngaragen dande jeheta mi maske mi korani victory ke mi barat ke emme foga champion team anek kolong mi barata emme ratte team ki wes victory en kam esaraf damhat tang ne benu wane asan remis me far difa kori el difa kori bol ya ki ga matches ke no dia minute amage referee kastan sunni sumaswakum de team every gotuma gol gen kuda hindu kolok fahuga den adum fasheni 30 minute ge kulum 15 minute ge half kulene ina jumla ko match ge nodhiya minute balayaruga ko baba faha koron kantete ki miharu de team ge badalta bas noni hamaifa anek kolum genewen hor huriha kante gas faha ko nef mani den kon kahala gotaka game badalu ga dana ba මේ ගලගොන දන්නවානේ අලගොන මෙන් හීකෝකන් තිබි ස්පීඩ් එක නාදේ මේ ගේම් එක පහවාවා අලගොන දන්නවානේ මේකම ෆිට්නස් එක මේක මස්තේ මේ ජෙහනේ මේ රෝදම රේගන කුලේටි එහෙන්න මේ සලුන් දන්නවානේ මේක මෙහාර වික්ටරි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් මියන්නනේ චේන්ජ් කොෆේ වෙනසියා ಬಾಕಿ අදිවසේ චේන්ජ් ආවෙන්නේ එහෙම පුදේවරක නීති අදිවසම බෝඩන් ඇඩ්වාන්ටේජ් අලගොන බුණානේ මේක බොඩි අදිවසම වෙනසියා ටීමේ මේක මැච් කාමයක් මේ මිහාතන මේ මැච් ගේ මෙහසා බංගාර මැච් ගේ එමියන්ගේ පර්ෆෝමන්ස් එන්නකොට Muli match up balayaruga emme nurakatre hamaltang ufada foni Valencia en victory ang ihan nurakatre hamaltang ufada fagen duwe Valencia ge emme nurakatre hamale gotuga faah korbigan diye Mausum Abdul Ghafur adi Hussein Habiba jahan jebun bola egetun Sinazal jebun bola ke waran nurakatre bola skipper Imran e bola difa kuri adi 2 minute hamama goligen den kulen fashion kuring algon men mi match ge sponsor mating ani kasan nang algoda alar miha dambaruga football match kuriya di handane enemes algon benavare ma kuri ge handanta unnawana be fro algonda ke wada
මේක බෑර වැඩක් වෙන්නේ හීනා මිහා දම්වරුග රාජ්‍යයක අහසක දීපස්කණක මීගේ කොරින් එව්ස් මැච් එක කොළ ෆෙබේබා මේක අලුන් දන්නවානේ මේක කුරියකුන්නේ රේගඬක මෙහින්නේ කොළඹ කුරුසත නොවේ අලුන් කොළඹ සමානුක එවර පහකා ජීගන්නේ මේ කොළඹ මේ ගන්දනේ හගේකට මෙහා දම්බෙකෙන් මොනේ අලුන් මේ රම්බෝන්මාව මේ ಭಾರತක මේ රේෆා මෙච්චුගේ කොළඹ රේෆා ඉනීමේ අලුන් දන්නවානේ මෙහා දම්බෙකෙන් මොනේ ආම ගොතේ කොළඹ මේ රේගඬ පුලර් මේ පරණ ගාගඬක රේගඬ අහෙජ්ජාරු එමෙ දර කවන්නේ මේ දිහෙජ්ජා කර ගේම් නේ මේ මිහාර මේ පරණ අලුන් මේ දිහෙජ්ජාරු එහෙම අලුන් දන්නවානේ ඉරෝදම මේ මෙච්ච කොළෙන් ඥාම හම ගාගඬක මිහා කැසවර දාන මේක කුරියකුන්නේ අලුන් එක නොවේ මේ සතේ අනේ මේ ගොත රේගඬ පුරුමුගේ එయ్యේ මේ මෙච්ච මිහා සම කොළේ වගේ නුවදියා ගහත්තගේ කුරී කොළග රාජ්‍යක බොකි අල්ලීග ෆුට්බෝල් මෙච්ච කොළෙන් ෆෙසීවස් ඒක ෆෝන් එකන් තරකීවකින් දිමෆෝග ආම්ම ගොතගේ කොළෙන් ෆෙසී වර ෆහුන් මේක දෙතින් හරගේ කොළෙන් ෆ්‍රයිඩේ ෆොනවාල් වල ෆාරෝ එන්නස් ගෝල අදිමහ කන්නු දියේ ෆිතරක නොරක් අතරක යන ෆොනවාල් බෝලෙන් එන්නස් ගෝල ආමාස් නුවේ දෙම්මේ එගොත වික්ටරි කුළුන්තරි ෆොනවාල් බෝල් තක වෙලෙන්සියාගේ කුළුන්තරින් වරබඩ දෝ හුළුවන් ජේනේ අමේ මේ වෙලෙන්සියා ෆද්ද හැමල්තක වෙස් වික්ටරි වස් වරබඩ දෝ හුළුවාගේ මේගොත් කොළග තරේක කොළෙන් මජබූර් වානේ මේගොත් කොළග තරේක බොඩ 30 මිනිටක දෙටියම් වස් බඩ බලානක් මග කබූල් කරවෙනි ಬಾಲಿ නුවේ හිෆෙහෙට්ටේ තෝ එයි හැම ගෑමස් වර මුහිම්ම කමේ පහරෙග්ගා පෙනල්ටි එක ගොස්ෆිකාව වඤ්ඤාම වික්ටරියා තාරිහුග තිලෆත්තක් තාරිහුග ෆෙෆත්තකම් කොම්බසරගේ හිවර දෙවිදාන හිනමස් වෙලෙන්සියා පෙනල්ටි හැම ගොස්ෆිකාව වඤ්ඤාම එයි එහා රංගල සිග්නල් කන්නවානේ ශිනාස් ෆ්‍රයිඩේ බෝලින් ජෙහි එන්නමස් ඒ කොරින් එන ෆවුල් කෆෝති අසද Benemi Friday Gabon Mirek Mechuka Ma Edive Colmen with the Kehenemes victory Kuria Kule Kulantering Tereng Ember Angali Mireves Friday than no Jenny Ashraf Naz if I rain at the ball of Muterega Nafi for Kuri Nafi referee into card with the key Mirek Mechuka the card a key Ebus by Geldumuri Echakan one in the best Farega fair play टीम के मगाम वाद कुरा टीम तक ए गेल्दुम का बेदाने अरे कुछ सस्पेंशन का बजाय रुका ए बस माने ने काट के दन्नो जेनी मेरे द कुलंतरी का दक्का काट के कुलंतरी का एक सब बस असरी नुकुराने ने बस फारे का टीम गेल्दुम बेदाने जमील हेनरी इस फाउल का फें फारस होती कुलंतरी के फिजिकल फिटनेस नेक्कन हम गैमस किते में आसरंग लवेन गेंग वदी हम कोम्मे बोले के कहा को फाउल प्रमुंदा त मिफिन्ननी गिना कुलंतरी हम हिंगादा बोले त मिफिन्ननी वेस इट्टे के में फातुम कीपर इमरान पुरी फोन वादेनी असद विक्ट्री शिनाज दिफा करी मतरे मोहम्मद हुसैन आजिम हुसैन अदे मसे करी हेनरी इतने फायदा है वेलेंसिया के फॉरवर्ड हेनरी 11 मसको के फरातों अदी एन फेने अशफान अदम लरीफ मेरे एक मैच का फहो हाफ को नुकमे बड़ा रंगला कोलम दादा फेने लरीफ शिनाज Atif ama ekkotakas ena ada kurang je zimma ada nukro data me fenani Valencia ga fahata war boda bar boda fmoni Farhad bel ma faga den Atif etana kulen nirmay kiga ina kobaba Atifa Farhada me de kulen tringa thawati kobaba eha boda Valencia etano pressure boda anje sabaki ega algon boda dannawani එපිසවරක මෙහින් ඩිෆෙන්ස් ඔෆ් ඉස්ලාම කනෝනේ මීහාදි මෑන්ගේ අන්නණගේ අන්නබොරගේ බීට් වෙජ්ජම් වල එපලි බීට් වණියේ ඒ ෆර්හාද් වෙජ්ජම් මොනානේ කොමස්වරක මේ ස්ක්‍රීන් කොප් එතම් බ්ලොක් කොප් දෙනේ එන කාර්යවානි එන්නමස් මිහාර මේ වාගොත් එක ෆුල් දෙකක් දාති එතම් වර බොඩ මේ දක්කණි මේ හගේතුක එනේ කි අස්තවලම් දන්නවානේ මේක බොඩ ඩිෆෙන්ස් උතරම් බොඩ එටේකින් ප්ලේයර් එක එනේ Atif එම්බ ෆාතු කර මිහාර හමලාගේ බයරව මස්කෙ මිකුරණි අදී සතිෆ් බොඩ මිඩ්ෆීල්ඩර් එක ගොතකන ෆාක් කරවණි එටේකින් මිඩ්ෆීල්ඩර් එක ගොතක උරියා ගසෙන ෆාක් කරවණි එහෙන් අදී ගාෆ්දාල් තියන දෝ ටීම් ගසෙන ෆාක් කරවණි ගොත ආසිම් නගාදින් බෝල් වේ ෆාරස් නගල නගානු දෙවණි ෂෆාස් ආදම් දරීෆ් ස්පීඩ් බજારගේ වික්ටරි තංකොලේ රංගලේ දෙන්නව ජෙනි මේ ෆහාරු ටිමෝ හොතම් බෝල් හොදන් උතරේගා ඉබ්‍රාහිම් සිහාම් කොම්බසරක කීපර හොඳ ගෝවාන කහද බෝලේ
kaya gotak mere harakata feroni henne mes referee wes wara rangala ekama bisnawagi hori Ashraf Lutfi komisar ka mettere wes jehegen kolom data me fenani Atif nagaden bola jehe salga Valencia kolon tere kane e bola ta matin nagade unnama ever rangalu wis Jamil Asad Kas Atifa pada Valencia kolon tere Wafrat arimat benu kram se kroni Valencia captain Asad Abdulani mi Valencia captain tang ena kuram peshfahum tatten nulibi nimenda hama ikani season kamu Asad damahatta mangana record damahatta hama ganna sena warabada benu bana Muhammad Hussein Shahfaz ga ball natta jerga foul ka foti war gina hama gagganda ka the team ge kulun teringa faratum bes foul ta kuram data me fenani hama komme bole ge ka gotu ka foul komme bole ge foul hina ko ba hama physical fitness ta shiba ಈಗ ಅಳಗೊಂಡು ಮುಳೆಯಕು ನುದನ್ನವನ ಮೀಗ ಅಳಗೊಂಡು ಫೌಲ್ ಗಿನವಾ ಹಾಕಂಗೆ ಅಳಗೊಂಡ ಬೋಡ ಮೀಗ ಬರೆವನಿ ಮ್ಯಾಕ್ ಫೌಲ್ ಕುರಾರು ಸ್ಪೈಫಾರು ಮೀಗ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಕಂಗ ಬಾದೆ ಅರ ಗಿನಫಾರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ದಿಬಿನೆರ ಸಬಹರೆ ಫುಮೆ ಬೈ ಅಳಗೊಂಡ ಬೋಡ ಲಫಾ ಕುರನಿ ಮೀಗ ಮಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫೈನಲ್ ಕವೀಮ ಮ್ಯಾಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರಂ ರೆಫರಿ ವರ ಬೋಡ ಬಿಸ್ನಾ ಪೆನಿಮ್ ಕನ್ನೆಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಕುತ್ ಕೇಸ್ ಮಿ ನುದಿ ಮಿ ಕುರನ್ ಎಹಮಿ ಮಳಗೊಂಡ ದನ್ನವನ್ ಮಿ ಕುದಿ ಫೌಲ್ ತಕ ಎಚ್ಚಿ ಮಿ ಕುಡಕೊಂ ಗಿನವಾ ಗೀವನಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮಂಡ අගේගතුක ෆෞල් බයි ෆාර මින් ඇඩ්වාන්ටේජ් වීමේ සමකුම දාහත් ජෙස්සුමා මින් කුත් කන්ට ඉන්නාට නේ නියන් අක්‍රම ෆාර වර සමාජයක් බෝල හොදි එම්ම කුරින් ශිනා මෙහිරියන්නේ මෙසේනේ දිවර බරතන් කොල් බොඩ අරිමච්ච බෝල ජසලෝනි අන්වර් ෆාතු කීපර් ඉම්රාන් මිරේගේ මැච් එවර් වගේ පෙනල්ටි යාම හිඟජ්ජක අවඤ්ඤාමෝ Kurimus awon fa kurien Valencia yang ai norak kalu signal ka bedani metwadiya haika asek hatarega penalty jage Valencia ai mole phone eme farak egatane victory atun eme farak kos mole phone nuwe Ibrahim Syam Farida anakas Ibrahim Syam namaste ne control do kurawni dewan fara fursat limu kurin Valencia kulun terim bola hodi Shinaz ge kulun bara rangalo faata me fenani hasuko Dhivehi ge dewan bola fasige Shinaz kulun teringa harakata barad las ko mefennani Azim anka Shinaza ama ebbesar ka concentration barad dahe danno jeni victory ge sadi Valencia ga victory kulun tele bas kuriyan arafa den fata feb muga barabada date fata mefennani Nafi Farid Adam Tarif Jamil mi fara skor hodi en fahta kule tere meditere mi wannani Muhammad Hussein Henry mi fahar Muhammad Hussein ade en masih kol bola Shafaz ge atu ge joni fuder kan abha Valencia kon tere kule mi fashi Shinaz victory Sina ga natta hoda mo tere Sina fahal foul kori na gastu ga demme foul kori awon danwani team foul ke demme Sina ga norakka terikan amagamas bodu wedana kama victory ge Sina gabul korawne mena deme foul kori Sina ga nattalu ma eki ga den enun ehengote nekkan ene enge boda foul kori wes ama gastu ga demme foul kori referee ge nimmo bas wara rangale den non jeni Valencia mi hisabun libe jota amko gola durun libe jehon tak khonwala ni captain Asad by far Asad ki mi hisabun libe jehon tak wara rangala nimma kulun teriye enemes mi ena mi hisabun libunu jehon emme phone nimma jahda algon wani mi ge deharu kuri ei ingredients kola Asad punai bani faro ena kokko Anwar difau kuri Nas Faras Asad den ena masih kuri Saraka supporter ga tarhe gado miharu ye basa vene bas bayang halit tak gai ama banwa nege khaya ga supporter ga tarhe gado al menna mi veni
Faros Atif foul kuri the team was kule gannang wase kura ka gotu adi haraka atgen pene ever bada kulumum beruga gina katta bamunda tam fennani kulumum beru ekandatta war gina kam fennani kule baguta vore asoko the team be kulun tene wes das kurum ge haraka atta wes war badanga begin gule kombe kas mifem warga match ga ekanta baane wes me the team ge kuluntereng ge meduga kommesare ge debaswanta ge hasaka Valencia ge Ashraf Lutfi sampata victory ge benemi Friday ge bon be de kuluntereng meduga kommesare ge hingamundu johonta ge ude tive referee irmati farat konne lines mana kommesare ka mashara kun kollani ekama be hegotu Ahmad Aslam ba faratu ga lines mana gotu mere harakat danwani badu referee ge devani me hege gotu ko mere ge referee ki Lanka ge Priyanka Pires kuluntere nawah ka kalma fo referee itam hame kangal hum ngena mase puri ituru inzaren neti agi utko miyorga mechegga eka kudi kanta kuluntere faratum ba eka aadaya kanda tagga bodu niyaya kandeluma kiyai emme edeve ko tenno Muhammad Hussein Atifa Shinaz anikas Muhammad Hussein Azim Kuriya merani Muhammad Hussein takole lasweje demme ifar kotta wehne wannam mase korani ades Muhammad Hussein adanuge guswi mademe Valencia Muhammad Hussein team ge hekol tereka bola for ko dini Sampat Azim barang huskam mele na offside Shinaz ene lebun lagene offside gori deme Valencia ko terina bola nimmadum ka first level hasaka Muhammad Hussein ene nimmadum fursat lifa den adam be keneta wagi goten nonimbigen kulen ka victory kulun terin etan kawa kuri dewan farang Ashraf Lutfi Sampat bola hen kulun terina for ko den eruga kulun terin tibi offside uga Friday bojum Asad ari mati ngene bola beru koldi victory geldum Ibrahim Shinaz Adab Darif etanum Shina war passe hay kondum jasa bola hodi Azim Hussein ma edeve kolmanga dekki fenwe boda hen koltene farata support milibeti kambes pedane Valencia kontene takole awa kolum fashi kolum fashion je hisab ko nonga me kolum besi sab alum bola onnen je gotuka bola baba alum kolum fashion referee me sara kuri Ashraf Henry ya yes, Anwar warang husyar bagi Henry Atif takole kottung gina ka Valencia ka baik kulun tereng karaka fenani Atif Ashraf Muhammad Hussein Azima Mevar Muhammad Hussein dengan masih korbo dari kata takole Nasri ikti baran counter take vedan hen mas Asad Freddy ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕುನಿ ಬೋಳ ಹೋದಿ ದೆಮೆ ವಿಕ್ಟರಿ ಕುಲ್ಕರಿ ಬೋಳ ಅರಿಮಚ್ಚ ಕೊಳ್ನ ಮೈ ಬರಬಡ ಫಾಯದಾ ವಿಸ್ಮ ಗಬೂಲ್ ಕೊರವೆ ಹೆನ್ರಿ ಫಾರೂಸ್ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಗರಫ್ ಕೊಯಂಗರಿ ಆಜಿಮ್ ನಟ್ಟಾಲಿಯಸ್ ಮೆ ಹೆನ್ನಮಸ್ ಬೋಲ್ತರೆ ಫೋಲೋವಾಲಿಯಸ್ ಮೆ ಹೆನ್ನಮಸ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಕುಲ್ಕರಿ ಆಯೋಗತು ಹೆನ್ರಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಗೌರಿ ಆಫ್ಸೈಡ್ ಮಗಾಮಗ ಹುರಫೈನ ಕುಡಿಯಂಗರಿ ರೆಫರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ ರಂಗಳೆ ಅಗುಂಡ ನವಾನಿ ಹಮ ಎಫ್ಎಸ್ ಗೋ ಹೆನ್ನೆ ದೆಮೆ ಬೋಳಾಗ video yang film ada dari film yang lebih kurang Faros asal Ramesh bolodi ada video yang algun menna ega replay film yang dia ko offside no animals kulunteria foul kuri ko bes referee ini mong ai kama gabul kore vidane no bahina
මෙහෙර අස්මින අලුණ්ඩ හීවණි බොඩන් ඒක ඒ එංගල් කොතුන් අලුණ්ඩ මුලින් සාප් නුවණ එකන එක එන්නමසේ බෝල මෙහෙන් දතුරු පුරි ස්පීඩ මිහුරියත්තක අලා බදාර අලුණ්ඩ ගොඩක් පුරවෙණි ඒති ඔෆ්සෙට් නුඹුතුක එන්නමසේ අලුණ්ඩ 100% ජගින් කමක් කොම් මොනා කනු කරන එංගල් කොතුන් අලුණ්ඩ මෙහෙ රිප්ලේ පෙන්න එංගල් කොතුන් අලුණ්ඩ 100% ඇති මොනා කනු කරන එන්නමස් එහෙම ඒති අලුණ්ඩ හීවණි ඉන්න එංගලුන් උදගමණී කන්නේ අලුණ්ඩ සීදා 100% එන්නමසේ බෝල දතුරු පුරා ගොතුන් අලුණ්ඩ ගාගණකන් එන දුරුමිනා එයා ස්පීඩ් ඇච්ච බලන්න මන ගාගණකන් මොන විදානේ තෝ එන්න සවුන්ඩ් හිවන අදිස් දෙතින් හතර පාරක් මේ බලාදින කන්න එක පොඩම ගේන algun men na fenma bajaruga offset no kota fenigan diye enemes mi ay sabon forta 100 meter ko kolon nimma fawga de team ko tani bas ko interval me hadalani ege kuring algun men dai dembiya Valencia kolon terinna offside kama enemy bola alung ege replay wes beleta awdi mase kurana Henry bola control courier gene hori offside magame ge no ඒ බෝල අන්න ස්පීඩ් උන්නා එනක දුවයිය අච්චේ බයර වරමන එන්න ඩිස්ටන්ස් මිනුන එන්න දුරුමින අච්චේ බයර වරමන මින් ගාගණකම් මින් දෆා කො පුණන් කෙරදාන වරමන ගේ ඔෆ්සයිඩ් නූන එහෙම ඒ බෝල ජජ් කොල්ලන් එමෙ බොඩ එමෙ එකසිකම වයි කිවස් අරිමති කොන්නවේ ලයින්ස්මන් ඒන දිදන් නෙන්ගේ විතන් අලුන්න ෆෙනිගෙන් දී හැම මේ වෙලෙසාගේ බෙන්චුම් බස් එහා බොඩ ඒ බෝලෙන් අපීල් කරතන බස් ෆෙනිගෙන් නුදී හැකම ඥාව රෙෆරිගෙන් නිම්මන් එයි එම්බ නගොල් නියාකම ගාලුන්න බස් නිම්මන් ඒ බජේ ඒ අලුන්න හැම යගිනවස් ලයින්ස්මන් අප නුනගාන ඒකත ඔෆ්සයිඩ් නූනියක එහෙම හගේගත ඔෆ්සයිඩ් වීමෙන නගාන අරිමති කොන්නවේ ලයින්ස්මන් කී මොහමද් ෆරීද් මිහාර එම්බ බාරක් කුරියර මුන් ගන්න එම්බ අවහක් කුරියර මුන් ගන්න එස්ටන්ට් රෙෆරි එනේ කී ආසකම් බිදඬුක වර රංගල මෙත්තක් නේ කොෆවේ takolar ko bas algun men replay balayaruga Henry offside no magala gortam algun fennani isa galona hewani ega misalka men bola jehi wagut misalka endi huri tangal gonuna fenijja monnama jaginu sedi munan kera dana offside nune offside ena bol gonum nan ena fennan bol mega jehi wagut etan fennan tim kanne gonum hondo gogen ena bas video replay hama gamas algun men fennani ena offside magama hutte no adi match ge faw faner men tuge kulung niaru ni fesi Valencia in Henry Atif Muhammad Hussein Muhammad Nas Akram matmate nagadeni Shinaz bagan jabal gol kilometer dagote noi bola nolibena kan jagin becce kalagot kan ena bola ge jehi amagamas dai demme furata fanar minute nimengule niko Valencia kulunterin jehi landaki asakom Henry control kuri bola ki ei me match ge warabod bahusaka vegen daane bola e bola ge referee ge nimmo rangaluto noni gosto Henry huri offside goto offside magame gano to mihaga warabod bahusaka daane kame ifar Azim Hussein bola ge jangal tereka amilya petuni ene kamasarak aniafwa tan efennani Valencia ge kuriya kule kulunterin goteren Azim Hussein war speed ngar kulunteriye Dirgam Said dare ge irshad gudashon Victory Sports Club ka ene me fortama gami fember ge football age boda fenige diye ege fahum niwredent mes fenunu off balance ka Azim Hussein vettuni em sam vettuni roge ene jehonu gotum kombisarak aniyawe ekama gabul kureveni ene mes ma nurakata not ma bodu injury nu kama gabul kureveni alun kulum ge ene bare veve kala kotak harakata me fennani ama ihu fember ge ene kulum ge bare veve ne ei yagin kame Victory ke bench bajar ke mire Maruf Ahmad Matte head coach gotuga bench akam gavies team ang irshad damdani assistant coach Ali Suzanne Maruf Ahmad Matte embori bench miyai hataro first match ge medukon baka fahoga FA Maldives ge vice chairman ge magama Maruf Ahmad Matte kuliyara be ministry ayang kuruma golgen team du ko dima fahoga hatar match ka fahoga alung embori victory ge bench miyai mirega final match ge henema team a duruga ge dosto Matte ulefo ma kiga mire team
irshad dumdatan fenani ali suzain enemas team ke head coach ki matte mire victory champion kan libigen nemech kan wanya mekam wegen dani matte ke football career ga ene libe fansa visana tatta tashi gi review bil matte mire victory tas libech ko nya faha qurane ade kolam bima abda bhai dami waram muhimmo tatte emme hom Valencia ya gawmita shodadin captain ene ki henkam coach gi gotem Valencia miharu mi vetti fuwa walgono salame ko denwa bima woni wara bodan at ko wala la ena amille bes miharu bodan munde bitattaki bimma ga amille career bes waram muhim tattake me ekune professional coach gi gotka mawada faha kon coach no bimma ki Muhammad Hussein boda penalty ya jadi yang bersama skor ketika hakat ngai Fenani Henry Muhammad Hussein Valencia warangal counter attack wadane nemes den me Shafaz foul kuri referee bala rangal match control kuramunta kang warabada foul kollen je ene Shafaz ene itu card me dekki Muhammad Hussein oite nattade ma ekiga Shafaz ene foul kuri ekam hama rangalu yellow card ke dan donjeni referee dekkevi komisar ka Muhammad Hussein aniya fatam fennani ituru farwa ka nula ene kolwen ka gabu den korwe henkam e hiteni wes miharu dan matige mi tibbevi Victory Sports Club Valencia wani me season ga mihatana hatar fahare kumatin korimat lafa egatane fortama team faru victory kamyab kuri Valencia team bal kurma foka den hatarona fahara victory Valencia kurmat lumga the team hama hama gen nemu foni ei de bara muhim match ga AFC ka football baraton jaga hoduma bi the team kuri hankurama ga the team kurmat de evero gen foni mi the team ga fasona kurmat lum en kam Valencia bes emi kola tidak fai komisar kang abrad batte ka mireg match wara muhimu ani kolmi final ka baati Valencia yang etak gotak match muhimu Asad Azam jamu kone fara switch kunten difa kori Farid Atif Azima difar Azim gaya ga jefe bola bela diye Valencia ge Korea kule kulunten na bajar ga barat tafat attitude ge kulunten taka me fennani Henry Lemon masagu yeki komisar ga bola control rangol kam ge wes ene nimma nodeve adi creative kulma wes nukulave ane kulun Shinazaki warang halu kulunteriye bola kotta dribbling war rangol kulunteriye Azim Hussein India ki ene ki speed ga bola duwa kulunteriye ene wes mi tafat tin kulunterin ge benung evsar ga Valencia en hifamun deke hamaga ma sagun nu danwana kine bahina ge yalo මේක අලුන් දන්නවනේ ටීම් බත්තරු ටීම් එක තිබ්කම් ගා වීනමැස් කොම්මෙ මෙතෙන් එමිහගේ ගොතුක එමෙ පර්ෆෝම් කරන වලුන් දන්නවනේ මේක රංගල් ගන්න Mifaro victory ga Anwar Sinaz bola nattad ma ki gene fahatum foul kuri gastu ka foul kurma wali rindu card ambi dekkevi Sinaza gastu gene ge faya Anwar ge amadara foni en usam ene rindu card ene mas manu rakateri amade kandoe Sinaza bersama enage astu fember ga kule venakama gabul karoni komisrak aniya gore ene mirek match furiham karom bidani wes kondu hole legun aniya ga sawun baguti farwataken hodage mirek match gene kuleni ina kurin awuna fa kurin tafa timbaterege timmi hunge beenun kine ba Valencia no hifke mi ole sawuki මේක අලුන් දන්නවනේ මේක එමිහෙගේ මොලකන් ඒ කොම්මෙ මැච් එකේ එගොතක මතෙන් පර්ෆෝම් කරා නම මීතර අංගලවනේ මිසාලක ඩ්‍රිබල් කරා මොල මේක වෙද්දියම අලුන් දන්නවනේ මම කොම්මෙ මැච් එකේ සෙනක ඩ්‍රිබල් සෙනගෙන එන මොල මිහෙක වානේ ඒ එදෝ ඩ්‍රිබල් කොෆානේ එදෝ ඩ්‍රිබල් නොකන් හොර කියාම එන නුවානේ අස්තු එනක මොල මිහෙ කරගෙන ඇත්තේ Nas Ronaldo Faro keeper Imran difaa kori baran rakater ko dia boleh Ahmad Nas akie ki hile jehun tagga rakater kulun tireka dannawan jene mihare demme fono adi boleh ay kiga amaga bas ena gina mettega nokulu haruma faga mirega final mechan arwa fori ene ki Valencia e kiha muhim kulun tirekan en mimechun ene sabit ko devi kulumakun ena atanang Ibrahim Sham Paulos ko foi Valencia Ahmad Nas ake ridu kade pitwege Ibrahim Sham ademet gene debasumega Ahmad Nas ridu kade videkki the team ke bench bas megot kol gaterega ete kan aragen nota match ke natija nereng mase ekura ka gotaka irshad damundatan defene bali nuwe match furiyam kurang nota 30 minute furiyam kurang mase kurang the team ke coach bas irshad dam bidani
penalty kimi ebbas bekan yagin kan onne chenno NMS rangala confidence akige jaha bekan itubar onnan Anwar kariga Azim Hussein de NMS ne bro kuring Anwar bola ber kuri baki mati sekunt kolege kulung itur 30 menit hamwa Difahar West victory kulung terim bola ber kuri Ashraf Henry ya sedang paling madung jasa ni Ahmad Naz Ashfan Farus difa kuri Valencia akan fatung Asad boleh jangan utere kami Faharo Friday go sedi Atif Shinaz match game में पाव सिकट कोल के कोलम यार कुरिया मिदनी आदि Shinaz victory Shinaga natta हो जाते हैं मस्किन कुरानी Shina naga jempol Valencia kolten liben dia wes में मोहम्मद हुसैन पुनः Henry यह तो masih करे बस फिर kan रुका terus dia ये ना मैच गोल कर बती kurus वेगन dia ही मोहम्मद हुसैन एनगे बेस्ट हिसाबन देखे तो मेरे एक मैच का फुदेर का गिना पार मत मस के कॉफी एनएस एक मेरे एक मैच का कामयाब वागा नो फोनी फुदेर का गिना बॉल तक हिसाब एन फोन वाले तो मस के कुरी एक तरह एक बॉल और स्टैंड मत दिए आने बॉल गोल आमाज ने दिए दाई देम्या के फोन वाले बॉल दिए गोल आमाज ने मी हिसाब इतरो को तो 30 मिनट के कुलंगस निमिगे मेदिए सुमस को दे टीम एवर के कम देंग नतीजा ने रेनी पेनल्टी जाएगे अदे पेनल्टी जहुमा मियोगुत कोलगे पेनल्टी जहुमा हमें दिन बेने कुड़ा उगुत कोलगे बगुत कोलगे हैं कम आगुने इमेज के स्पॉन्सर ना मियोगुत कोल फुर्सत अमीगा एडवांटेज बॉडी उन्हें कॉन्फिडेंस रंगाली कम बेबा मीगा अलवन दन्नवाणी मोली मैचअप बजार मीगा पेनल्टी कामयाब पुरम बोड़ा गाती वेलेंसिया टीम में एमी हम असलो हकीकत दन्नवा냐 मी सीजन का पुस्तता में दने एमी हम ना කොම්ම ගොතේ පියස් එමෙ උන් තට්ටෙක් අල්ලන් පුරා මස්සක ගවන හේවනේ දී කන්නේ ගෙමින් පුරම ගවතකි එහෙම ඒක කොම්ම කුළුන්තරේ කුස් බේනමන කන්නේ එමිහ කුජහ පේන්තිය බද්දාලු දැන් ඒක තුමාම මම වික්ටරිය බදාරු එමි හුන්ගේ මේ සීසන් ෆදරක කාමයාබම් ආස ඉඳි मैच के फरता पेनल्टी वेलेंसिया जानी अहमद नाज आके जानी पेनल्टी जम का बर्फा करे कुलंतरी आके गोल के मैच फरवाली वेलेंसिया के फरता पेनल्टी इन कामयाब ने कोरी अहमद नाज आके विक्ट्री की पेनल्टी जानी अनवर अब्दुल गनी आके बड़ा कॉन्फिडेंस आकी गोल के मैच जही इमरान की पेनल्टी दिफा कर्मगा वरा तजुर्बाकार गोलकीपर एमए फहम वेलेंसिया गामी फाइनल का वाद क्वालिफायर है देहा 17 नहार के गामी फुटबॉल भारत के फाइनल मैच सम मिगोतंग एवर वगे पेनल्टी जहागे न्यूरेडेंट तंग फार वेलेंसिया बलवी एहे कम जही जही के पेनल्टी का हिति तजुर्बा नोकरमा वेलेंसिया वर बडंग असुम कंडालाने अने कोलम गामी तट्टकी मी विक्ट्री की तट्टे दन्नो जेने वेलेंसिया कीपर हसन रमीज टीमो एकीएस में पेनल्टी कीपर के दन्नो जेने वर तजुर्बाकार गोलकीपर एने केस हम यहाँ तजुर्बाकार कुलंतरे विक्ट्री में जहां निवस अनवर अब्दुल गनी कम कस पेनल्टी के मिजे कुलंतरे के नसीब किने तोहरी मिगुत कोल वजन कर लेवेनी अनवर जे बोल गोल के काना रंगल फराता टीमो डाइव करी वस एनवस बोल जही दे बारी अनवर विक्ट्री के प्रथम पेनल्टी कामयाब को मिदने वेलेंसिया के देवन पेनल्टी मोहम्मद हुसैन ओइटे जहानी मेरे एक मैच का वरा रंगल कुल में दक्का कुल तेरे ओइटे की हमें गैमस कॉन्फिडेंस अब बाजार का ओइटे का पेनल्टी है बदल में कॉन्फिडेंस है नहीं कि बैग हुन्नार को बड़ा बड़ा कबूल करे वेलेंसिया की पेनल्टी मोहम्मद हुसैन अब नेवा हिबाटा जेन वगुत कोल का दंडवानी मोहम्मद हुसैन फुटबॉल बोल बेरे दिए बड़ा कॉन्फिडेंस है कि कहते हैं हिना මේක पेनल्टी जीवन පුරිංගලවන්න හේවනේ මේක බය කබූල් කුරා කන්තත්තක මේක හුන්නන් ජේ කන්නක ඒ නිසාදක पेनल्टी ජහ කුන්තරියා කොම්මස් වරකම් මේ
ಕೂಡ ದ್ವೈಜೆಗ ದಿಯುಮ ಮಿಕಾ ಕಂತಕ್ಕೆ ಅಳವಣ ಮೆ ಪಾ ಕುರ ಎನ್ ವೆಸೆಗ ಬೈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬದೆ ವರ ಕಣ್ಣೆ ಕುತಕ ಹಿಂಗಾಪ ದಾ ಇರುವಸ ಬೈ ಫಾರ್ ಮಿಹಿ ಬಲಂ ಇನ್ನೈರು ಮಿಹಿ ಕಿಮ್ಮರುವ ಕಾ ಕುತಕ ಬೈಂದೆ ಏಗ ಬದಲುಗ ಮಿಹಿ ಮಡಮಣ ದುವೆದಾ ಹದಿಯಮ ಮಿಹಿ ಎಮಿಯುಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉನ್ನ ಅದಿ ಬಲಂತ ವೆಮನ ಹೀವಾನ ಏನೆ ಪಿಸರ್ ಕಾಂಬಿನೆನ್ಸ್ ಒವೆನ ತಿದಾನಿ ಏಕಾದ ಬ್ಯಾವರ್ ಕಂತಕ್ಕೆ ಅಬೈಂದೆ ಮಿಗ ಸೈಕಾಲಜಿ ಗೊತ್ತುಂ ಎಮಿಯು ವಂಜಿ ಅಳವಣ ದನ್ನವಾನೆ ಮಿಗ ಒಯ್ತೆ ಹಿಂಗಾವ ದಿಯ ಗೊತ್ತುಂ ಸಳವಣ ವರ ಕಣ್ಣೆ ಕುತಕ ಮೆದ್ದಾನೆ එහෙම මිකහද එතිත්තකින් අලුණා හීවනේ මීග මේ අලුණ මේ ෆුට්බෝල් එක මසේ කුරඤ්ඤා බෑ මොන කියාදෙන් දිනේ victory penalty Shafas මොනවාද ගෝල් ගේ මති දාගන්න පනවාලි ඔන්න penalty එක සමන් දන්නවානේ වර කොන්සන්ට්‍රේෂන් කුරඤ්ඤා එච්චක හගීකත ගෝල් කීපර් මේක වර මහින් ගෝල් කුරඤ්ඤා කොන්සන්ට්‍රේෂන් කරලා හගීකත ජහ කුරුන් කරියස් යහ වර කුරඤ්ඤා හගීකත වලුන් දන්නවානේ මේ රසත් මිසක ඉවදා හදා දියුමා අනිත් මා මේක වර කොම්බිනස් ඉන්න ජීහන මේ penalty තව Valencia के पेनल्टी असद अब्दुल्ला ने कोरिया फोन वाले पेनल्टी गने की नाकामयाब कुलुन तेरे के वस्ते विधान हम हिम कामयाब कुलुन तेरे के वस्ते विधान मेरे कोम सेगोत के कन निम्म जेहनी अलगोने हम गाम सेगोत कन निम्मान वरगेन पेनल्टी तम बिस्वे फसवे वरगेन पेनल्टी तंगे कामयाब इसको फवे कोमे कस मेरे असद के नसीब हुर गए इंगे दावगुत कोलमी Valencia के टीम वन पेनल्टी कैप्टन असद फोन इंग्लैंड दिफा करी आम तो असद की खाना फराज खाना जहां कुलुन तेरे दिफारो से नहीं खाना फराज खाना अलगोन हनामे मीगे तीन हतरो हार कोरी हम एगोतन असद फोन वाल पेनल्टी बस विक्ट्री कीपर इमरान दिफा करतन आदि एमए बहुगे गामी फाइनल के बस असद हम एफरात खाना जही एफआर न्यूजीलैंड कीपर हसन रमीज हसन आए बॉल दिफा करी मेरे बस असद खाना फरात खाना जही बॉलस ना कामयाब हुई कमे कस जही जही के वेलेंसिया के दे पेनल्टी नाकामयाब गन दिए मी विक्ट्री के वर मुहिम पेनल्टी आदम लरीफ रोनाल्डो में पेनल्टी जहानी पेनल्टी बता दे चुके वर बड़ कॉन्फिडेंस अंगन रोनाल्डो फनाल गोल करे विक्ट्री में के तीन पेनल्टी इस कामयाब पूरी रोना कीपर सोलो वाला गोल तेरे फोन वाली कीपर टीमो डाइव पूरी वाइफर आता Valencia के हतरवन पेनल्टी आतिफ अहमद कुरिया फनानी हुर्रिया गा एन कोन दोसर गा पेनल्टी गा कामयाब कोन तेरे गुत का फाह करवनी मी वेलेंसिया कोम्मे बस वदन जे पेनल्टी है मी पेनल्टी नाकामयाब बचका वन्यामो मेरे के मैच विक्ट्री कोला निमिगे दाने गामे फुटबॉल भारत के चैंपियन का विक्ट्री है जे जे देवन फार लिबेने बे आतिफ पेनल्टी नाकामयाब बचका वन्यामो मजबूर पेनल्टी है मी हम गामे बस द टीम का सपोर्टर बस ने भाई बाटा जानवा गुत कोले मी आतिफ सीधा इमरान दिमाग फोनवाली वरन आधा पेनल्टी है गांव में फुटबॉल भारत के चैंपियन का विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब मिले बुनी गांव में चैंपियन का विक्ट्री देने के मोदी पेनल्टी का वेलेंसिया नीति तजुर्बा एक क्रम में होनी अब हीन पूरा ताकत का वेलेंसिया पेनल्टी देना कामयाबी को मिली विक्ट्री के कोल तरीके में होंगे कामयाबी गुफा दांडो की एक धीमा धीमा दो के में इफा करनी विक्ट्री के पेनल्टी के दिनों तक एमी होंगे चैंपियन का दिपके पता लगी कीपर इमरान मिस सीजन का विक्ट्री लिबुनो फाइनल को लगा विक्ट्री लिबुनो देतशी के बस इमरान के हिस्सा वरा बोडो एम बहु सीजन के फर्तों पारा कप विनाश का फुटबॉल भारत के ताशी विक्ट्री हो दी बस आम इमरान सेव कोरी पेनल्टी तो कुन्या दंडवानी न्यूजीलैंड का देखो लगेना वरा गिना पेनल्टी तक मैच को इस्तीफा कोरी हीना अरुण तंगरा विक्ट्री कामयाबी हम क्या बस इमरान के दौर वरा बोडो हम में मौरूफ अहमद माटे ने फंसविसन रिहियो बिल दिफा करनी ताशी के गोतु मी माटे के करियर का फंसविसन ताशी मी विक्ट्री एना गांव में ताशी हो दादिंग पसवन फहर उसमें माटे वनी मी कुरियस माटे विक्ट्री के कीपर इमरान मोहम्मद के जोजी नितंग गुण फेनिगे विदने में यार माटे के मी माटे ग्रंथवसरो विक्ट्री के गोलकीपर हमें में विक्ट्री के तरफ वेलेंसिया के गोलकीपर कंबस एन कफे आदि हमें क्लब लेगोन से कीपर कंबस कोरी राज्य के गांव में टीम के नंबर गोलकीपर कंबस माटे कोरी मेरे इमरान के जोजी लेगे माटे मैं गुत कोल मिहिरी हम का बस कामयाबी गुफा फार कुरान दंडवानी मैं बर बाकी मोल कोते नोन नानी माटे एन के फन सर्विस वाला रिहियो बिल दिफा करनी इमरान के फन सर्विस नंबर जोजी आए कीगा माटे के रिहियो बिल ताशी के गोतों हम क्या बस मी कुलुन तरीका आदि फुटबॉल कुले फुटबॉल घर का तरवा ऑफिशियल कर ली बेने वारा बड़ू कामयाबी है एक माटे ए हुसास्ते मेरे है ना करोम दनी ही ना वेलेंसिया का पेनल्टी था जहीं को था आदि ये पेनल्टी था ये विक्ट्री कीपर इमरान दिफा करता मी कल तक बाजार वेलेंसिया है कॉन्फिडेंस धक्का मार को ना फर्क बड़ा कबूल करवे किने बाही ना याद हो
මේක අරගෙන දන්නවනේ පෙරම් පුදවර කරංගලේ ආකේ පෙනල්ටි වද්දාන මරණංගලේ මේ මම තයාරි කරන ඉතින් ඔය ටි අරගෙන දන්නවනේ ඒ වෙස්සම මෙහාර වෙලන්සියා ගහම වර කී ප්ලේයර් එක එහෙම ඒකෙන් අනික මොනවා කරු මෙහෙන් මම තයාරි කරන අනෙක් කොළොන් හිනා ජහාෆෝරි පෙනල්ටි තක බජායරක කොම් පෙනල්ටි එබ්බා එම්බේ රංගල් පෙනල්ටි එකතු හිනා පහ කරන්නේ අවුට්ස්ටෑන්ඩින් පෙනල්ටි එකතු මේක අරගෙන දන්නවනේ පෙනල්ටි වරෙජ්ජාම ඇති රංගල විය මේක හගීගතක මේ බේනම්මනේ ඒ තින්දන් ඉතර කරුම් පෙනල්ටි ඒක අරගෙන වකි මොළදර වකි මේ පහ කරන්නේ කිනු නේ සරගෙන දන්නවනේ ආකේ ජී පෙනල්ටි ස්කෝර් කරංගලේ දැන් අන්වර් ජී තියස් මා ගෝහෙන් නේ එහෙම ඒති පුදේවර කරංගලේ නුගා පරත මුවා නුගා කන ජියුන් ඒ දෙම එම්ම මල තින ගාන්ත එන්න මෙසදී මෙදා බද්දාදුම් මෙසේ ගෝල්කීපර් නුගා පලේ මෝ කරගෙන වෙසරංගල එහෙම හගීගතක මේක පෙනල්ටි එක අරගෙන මම බදාච්ච කේදී වරෙජ්ජාම නිමුනේ එහෙම ඒ අරගෙන බදාච්ච එහෙම අරගෙන මේක දන්නවනේ මේක වෙලන්සියාගේ මිසාලක එම්ම මොහිම් පෙනල්ටි ජන් අතිය එනේ කි අරගෙන දන්නවනේ හැම මිම්බාරත කෙනා කොන්සරේටේ එහෙම එනේ කොන්සන්ට්‍රේෂන් අරගෙන දන්නවනේ වෙලන්සියාගේ හොන්න කොන්සන්ට්‍රේෂන් එනක අරගෙන අරගෙන දන්නවනේ මේක මේ තර්තිබ් අරගෙනක මොලේ කොන් රංගලන් නයන්න මෙස් මේ අරගෙන දන්නවනේ මේක වෙලන්සියා පොතේ කියන්නේ එනේ කොන්සන්ට්‍රේෂන් නියුනා එෆියස් කියන්නේ එනේ අරගෙන මොලේ කොන් මේ ගෝහෙන් උකරන අරගෙන දන්නවනේ මේක ඉම්රාන් මොලියේ හැම තමයි හීනා දිෆා කරියම් පෙනල්ටි ජොමක වර පහ කරවේ කුලුන්තරින් තක වෙලන්සියාගේ එබතිබි අෂ්රෆ් ලුත්ෆි සම්පතකි වර කාමියබ් කමායකි ජහා කුලුන්තරියේ අම එහෙම මොහම්මද් ජමීල කීමි මීගේ කුරින් මීගේ දෙහාරු කුරින් හම නිවරෙන්ට ගාමිත ශෝදාදින් පෙනල්ටි කාමයාබ් කොද්දින් කුලුන්තරියා ස්මේ ඒ මෙපත කුලුන්තරින් තිබ්බා වෙලන්සියාගේ සිලෙක්ෂන් එකතන් අම කී හැමගාම සුවාලු ෆදේ කමේ එනමස් ඒ හැමගාම කෝච් නිම්මාන කමේ නොත කෝච් බයි ෆාරා කුලුන්තරින්ගේ කොන්ෆිඩන්ස් අවසකම් දෝකොල්ලා ෆාරෝ ආදේ කොම්බේකස් පෙනල්ටිගේ නසීබ කීයි අම බකි ගොලක බොරෝ වෙච්චෙන්නෝ එවගොත හාලත් හුන්න ගොතක බිනා වාච්චෙන් එයි වෙලන්සියාගේ කැප්ටන් අසද් අබ්දුලානි මිරේ ජෙහි පෙනල්ටි එක හැමගාම සේන ගවාහක දක්ක මජබූරු වනි සවුප්තක නැතිය නෝ අසද් හැමගාම සවගන පා කර එමෙ ෆහුම් බිගොත නතිජා නරන් ජෙහි පෙනල්ටි තක එන ජෙහි තින් පෙනල්ටිස් ජහපොනි කනා ෆරාතු කනා ඒ පෙනල්ටි ඉම්රාන් දිෆා කෝරි ඒ එෆාර හසනා දිෆා කෝරි කුරි දෙෆාරගේ මිෆාර ඉම්රාන් අදී කුරි ෆාර ඉම්රාන් දිෆා කොෆේ මි දෙටි දෙකුලුන් තරින්ගේ මි කුනරු නොත පෙනල්ටි ඒ ජහ ජෙහුන්ත එක කොනක රංගල දෙනගනේ ෆොන්නනි බහිනා මේක අරගෙන දන්නවනේ ගෝල් කීපර් එක කොළේ මියක් වෙජ්ජියාමුන් ආම්මුකොත් එක්ක අම ප්‍රැක්ටිස් තාවුගයා මේ ආම්මුකොන් පෙනල්ටි ජාරෙමුන් බදා හදා එන ආම්මුකොන් ජහතරන් එමින් පහ කුරානේ එහෙනම් මේක පෙනල්ටි ජහ ගින කුළුන්තරන් නැකි අරගෙන මේ රාජ්‍යයක සත් බේරගොස් එමි හුන්නන් ඒ එෆෙම් මරුව කොම්මේ තාකස් පෙනල්ටි දී එෆෙම් මරුව කුළුන්තරෙ මෙහි වෙන්නේ එම ආම්මුකොත් එක්ක අසත් විසාක වැපරද ජහම කනපරද ජහපාන එම එක්කොත් එක්ක ගෝල් කීපර් එක යගින් කමෙන් නෝන්නානේ එනේ ජහනේ කොම්පලේ තමයි එන්න මේක ජිහුම පුරින් මෙසේච් නාන දැන් අරගෙන දන්නවනේ මේකම කොන්සන්ට්‍රේෂන් රංගලියාම ආවන හිස් මසේ පුරානේ එන ජහානේ මෙවන තාන කරේ මෙවන කොට කරේ එන ජහානේ ඒති එනේ ඔටෝමැටික් අන්නනී එහෙම එනේ මූ පුරේනේ සගිරත රංගල ඵලිය ආනික ජහානී වෙසේ ගෝල් කීපර් බේනුම ඵලිය එහෙම මිගහල කුඩි කුඩි එච්ච තව කුන්නේ මේ ගෝල් කීපර් මේ ඒති කාමියාබ් පුරානේ එක්කොත් එක්ක අසත් ජහානේ මෙවන දේවල් මෙවන කනකක්ම පුරින් නිම්මා එතන ඩයිව් කරන එක නුනේ ඒ ගෝල් කීපර් රජ්‍ය වර පොඩම් මේ පාහ පුරානේ එයාගේ ස්ට්‍රයිකර් මෙන්න අට්ටා තනා මේ ස්වර්ගන කන්තතක පාහ පුරානේ ඒකත් මම දන්නවනේ ඉම්රාන් හැම වර රංගලෙන් කියන්නේ අසත් ඒ ඉම්රාන් දන්නානේ මෙහා රාජ්‍ය ගාම ගෝලේ පුරිහා ප්ලේයර් ඉම්රාන් ඉගෙන පෙනල්ටි ජාර ගාන තනයි ඉතින් කුඩි කුඩි චෙන්ට් එකෙන් අයස් ආම් ගොතක ඉගෙන කොමේකස් ඉම්රාන් කීමි පෙනල්ටි දිෆා උකරුමුක වර කාමියාබ් ගෝල් කීපර් වර ලෝහුළුවේ ගෝල් කීපරෙන් එනේ කි මිස් सीजन के एम फह फाइनल वेलेंसिया नाकामयाब न्यूमा गोलगे एमि हुन्ना मे हारोगे फुटबॉल सीजन निम्माले मिजोनी कुस अता मी देहास्वना हारोगे फहम वेलेंसिया कुस अता सीजन निम्माली प्रथम फहारो इसमें एकम अन्न सीजन वेलेंसिया मेपुरे रंगල තජාරු වන්නේ එකමගේ නිශාන්ත නුවත හිකිතන් එමි උන්න හැම ගෑමස් ෆෙනිගෙන් ගජ්ජිය ගුදන්නවා නෙරිකොල් වික්ටරියා මිලිබුණු කාමියාබ ගොලිගෙන් වික්ටරියා ජෙහිගෙන් තිම්වන පහර ගාමිත ශෝදා adi etas milkuno ke furusat mati libifa ane kolon Valencia kolunterin hamagames emi hoge moonu mati hiddati kamuge usas tanota kulor tangalu ne fenne wode ane kolon victory kaamyabe kurimes fa kurien emi hunna yoni ane kaves gami tashi milkuno ge furusat libifa mege kurin victory wani gami tashi defaharek mati milkufa nawarste kadde fasona haru gami tashi victory milkuri Maruf Ahmad Mattege captain kamuge dashuga ane kolon dehas dewana haru
victory etas milkuri Valencia baji ko gami final ga e faru team ge coach ki matte e faruas victory media faruas adi mi faruas tasho din coach ki matte kamu emi hon anikas ekan takrar kunu ge fursat ngati dibigen gosfa mi har ge football season ga emme kamyab team ki ves victory kama hamaga mus tashi gotung mi haru nimbi dane victory bani kapinas ka football barata adi zone 2 ge qualification mubara je ade final match ge emme molkulun teriyak magamon hefoni victory sports club ge jersey number 21 ahmad ashfan adi mubarat ge fair play kulun teriyak magamon hefoni newredent ge ibrahim fazil oppo adi mubarat ge emme molo goalkeeper ki victory keeper adi captain imran muhammad megatro mubarat ge emme molo kulun teriyak magamon hefoni club valencia ge zuan kulun teriya akram abdulani ರಾಜ್ಯಗೆ ತೇವೆ ಸಹನ ದಶಕ ಗೌಮಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯಂಗೆ ನೆಕಿ ವರ ಜುವಾನ್ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯಂಗೆ ಮುರುಂ ಎಮ್ಮೆ ನವಾರ ಹರುಗೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯೆ ಎಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಎಕುಲೆವಾಲಿ ತೇವೆ ಸಹನ ದಶಕ ಗೌಮಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯಂಗೆ ಅದಿ ಎಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಎಕುಲೆವಾಲಿ ರಾಜ್ಯಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಗೌಮಿ ಟೀಮ್ ಗೆ ಬಿ ಕೆಟಗರಿ ಹಿಮನೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯಂಗೆ ಅಕ್ರಮ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾನಿ ಯಕೀಮಿ ಕ್ಲಬ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ ಗೆ ವರಂ ಉಮ್ಮೀದಿ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಯೆ कैप्टन असद अब्दुल्लानी ಗೆ ಕೊಕ್ಕೊ ಎನೆಕಿ मुबारत के फेयर प्ले टीम के मगामस मिरे होआने मुबारत के फेयर प्ले टीम की मी क्लब वेलेंसिया मुबारत का एम फेयर प्ले नमूना दक्का फोनी क्लब वेलेंसिया कैप्टन असद अब्दुल्लानी तट्टा हवालू मटका रुस्तम अम्मी मेरे इनाम तबसम दवनी स्पेशल एडवाइजर टू द प्रेसिडेंट अफाल उमर जाहिर रोस्टम का मलिक फाना एकेगा राज्य के कुलवेरा बे वजीर हुसैन हिलमी आदि क्लब वेलेंसिया के चेयरमैन आदिल जलील एगे तुरुं एफएम के वाइस चेयरमैन अब्दुल हमीद अब्दुल्लाफुर अड्डोस बैर वडाग ने बति बेवी इनाम दिन मुगे रस्मिया थमजे फे गोतुं विक्ट्री के चेयरमैन विमला इब्राहिम रशीद वस मेरे रोस्टम को हुन्नवा गोतुं हमजे फोनी है नमस दिमाई बाय सब काहुरे argument का मेरे नुफेने रोस्टम मी आम को राज्य फुटबॉल आगे कुरा कमेन्नु कुलुंतरिन दे इनाम तक गितरो मेरे टीम तक बस आदि कुलुंतरिन बस हाथ इनाम तक देवेने ए गितरो मेरे मैच के रेफरी प्रियंका प्रेस श्रीलंका के रेफरी एने बस रेफरी कम के शरफरी मेडल अरवाने प्रियंका प्रेस आए के मेरे बदल रेफरी को तो असिस्टेंट रेफरी को तो दिब्बेवी मोहम्मद फरीदा अहमद असलम राज्य के रेफरिंग के तरह मिहारो एमे 12 कुरियर मंगन्ना दे रेफरिंग के तरह घिमिने दे रेफरी मी आसो को फरीद मिसीजन का वरगिने में तेगे रेफरी कंको फुए मेरे के बदल रेफरी की मोहम्मद अनिल वर जुआन स्क्वाड में लंका के तजुर्बा का रेफरी मतलब लंका के फीफा रेफरी आए कीगा राज्य के रेफरिंग स्क्वाड का मेरे में नहीं मैच कमिश्नर की राज्य के रेफरी इंस्पेक्टर मोहम्मद अमीज अद रेफरेन मेरे कंडलिफुआ मेडल एरोम फहोगा देंगुनानी रईसुल जमहूरिया फरातुन टीम तक दे हास इनाम दे टीम दे मेडल वादा के तशी दिनमुगे रस्मियात प्रेसिडेंट्स कप फुटबॉल मुबारत की मी राज्य के में शरफर फुटबॉल मुबारक मी मुबारत के तारीख होगा मी हातना एम गिनफारो चैंपियन का होदा फोनीस विक्ट्री स्पोर्ट्स क्लब विक्ट्री मी तशी
libe asharwana far me kodin emihun 22 final ga qualify ane kolon Valencia as wani hatar final ga qualify mire Valencia balwegen die kam ge semihun wara rangala qualify hasakon emihun deki kuluma e team ge kulun terin na adi coaching staff na hama warang hunu shukura danna wanje emihun warang hibwar kuri kamiyaba kimi koma sebbe kal libe neche Presidents Cup football barat ge runner up team kimi club Valencia gaumi barat ko hasakon emihun season ge emme fahom barat ga mihodi kamiyabi kimi arun dennawani hama haggu kamiyabi eke Valencia ga miharo team ala bada wara bodu kamiyabi nga mihodi emme fartama team ge captain Asad Abdulani adi mihar agun menna kuring agun faha kuring mire Rostam ga victory ge chairman as bad wadagen hunnam hambajin foni mihar victory ge chairman as agun menna Rostam ga ba feni wadagen nawa Akram Fawga kokko Akram Abdulani Valencia ge kulun tering emi hun ge haggu medal wata emi hun libi fo medal libi gannamo bidani Farhad Ismail Shinaz Hilmi Hurriya team fahaguma foga Dhivehi league ga Valencia goni anna season gas Valencia fenumu ga ummedu bodu kulun tering eneki Ahmad Naz ake Valencia ge jozi ga ena kono fortam season mi Muhammad Hussein Oitte eneki miharo ada Valencia gonu kulun teriye Azim Hussein Andy eneki Valencia yang ada gonu kulun teriye Valencia ga team ki ni mulin ada team a gonu kulun teri Henry Lamin Masagoi Sierra Leone ga kulun teriye Ashraf Lutfi Sampat miga deharu korin Valencia gurni Mausum Abdulafur Mase mire fortam half ga adi fahu half gas puder karangal kur medda kafe gamen barata Valencia gurnu Gurado forward Isa Alim Valencia ge wara zuan kulun teriye gamen barata team agul foni Ahmad Afra Atif Ahmad Hussein Habib o James mire suspension ko sabon mire ek match ga nukule Shafiq bator eda futan nisbaba kulun teriye Valencia ge defender Muhammad Jamil am ko Valencia mi season ko dekki kulun metta ga war rangal ko fa kulun teriye Jamil ki Farhan badal keeper Hussein Habib Timo mire maagina save tage kuran nujhun kam gavias penalty ga tan kolan hiddet ko te dima foni ene mesena kuri masakke war rangal janno jeni Valencia ge official miharo emi honge medal libi ganna umidani Valencia ge official ge team badar ge war tajriba kar team mihar Valencia ge bench ge harkat woni assistant coach Muhammad Halim adi Ahmad Samir mi kurim Valencia ge kulun tering Bima Abdul Wahid Valencia ge miharo ge coach kuri ge captain resme adi Ali Rashid Silachi ene ki Valencia ge kuri ge kulun teriye abada fe Valencia ge kulun terin take miharo team ge benchum faha ge kurawani Presidents Cup football barat ge champion team Victory Sports Club Victory ge medal hawalumang emme fortama Rostam Meri Ismail Anil team ge vice captain ene ki mege kurin Victory captain kambes ko fa kulun teriye miharo captain ki Imran emme pohong ene Rostam Ngarani Muhammad Faisal Kate Adam Larif boda mashhur fani Ronaldo gnamu Anwar Abdulani mire wara muhim penalty ye kami ko defwe Adam Faziko Victory ge team bazar gan mulim bes nam mashhur kulun teri metbi Benemi Friday Gabon Nigeria kulun teri Ahmad Said Amati mire evesar ka mechum feni fenwe Victory ge badal keeper Victory kulun teri mi hunge medal libi ganna munda yaroga team ge official was ade bati mire official ge teri faha kollan je be mi huwa sebati nafiu so for Asad Ali Tafat ya Australia ge mire fenani Shinaz mire match ka war rangal kul medda kafwe Ahmad Ashfan mire ge final match ge man of the match enegi Ibrahim Shyam football dan ka bada mashhur pani kuda toddo ganamu
Umair pakai sabu kong aniag sabung kulma baki wan jehi foni Ismail Muhammad Farid Muhammad Hasan Nadim victory ge Muhammad Shafaz team again head coach ge gotuka me baratan nuken Ali Suzain victory ge kamyabi ge hagige mesteriya ki ena NMS head coach ki Maruf Ahmad Mate final match embori team aguluni Mate ge fan size one Rehio Bill ena faha karam deni tashi ge gotum me ena fulala fan size one tashi football career ga victory ge official Mufid team ge manager Muhammad Ibrahim Kappi ade Nafiu Rashid team ge assistant manager victory goalkeeper trainer Ahmad Riaz Ghana victory captain Imran Muhammad season ge MM goalkeeper इसमें presidents cup football barat ge tashi Imran me fuladi jehi jehi ge mi ena mi tashi fulada devana fahar victory ge kamyabi en emi honna ama hon mar ho baen ade sefaro agun men dannawan jehi jehi gen devana fahara victory gawmita shodima gol gen emi honna tashi timmana fahara niutu kormuge force smoni hulu gen gosba victory emi ge kamyabi go fa far ko mun dani kuliwaru ga miyogoto MS kote be be for naves ekiga victory ki mi haruge season ge emme kamyab team hamgame tashi goto mi har gabul koran je team emi wani tin tashi mi hatanan hodafa ei kapinas cup football barata zone 9 ge qualification barai adi gawmi football barai me tin tashi emi hoderuga season ge ani detta hodafa wani New Radiant Sports Club New Radiant hodafa wani FA cup football barata adi Dhivehi League football barai victory ge kamyabi ge emme muhim kontere ki coach Ali Suzain algun menna Suzain victory wara foriham kamyabi en hodi tiwe hama warang hon waro ba kiyan timmana pahara victory gawme ita se milk kuram fursat libunima ko baba miharu karave hisaste ge hamagam huriha wahagge ke kurin emme furta marhaba matte ke fansavis wan football tari devana marhaba Sony hardware huriha football tatte me haro egene ehmbima deba me honna marhaba kiya den hama hagigatu ko victory tarimil kuran libum mi akamennu ekam victory ham mi waram muhim kamekkam dekin irad korabiya mi anna harhama mitari mil kuran nukunnanan hama MMS victory hamagamas kamyabi gofa faal kuran miyogoto Suzainus benwana group photo ga bayari vedan algun kodo got kolen arwa faanan group photo ga bayari wan beenun kama bani vijam NMS matte hama waran hun waro ken Rehio Bill faha korite matte miyogoto mi situation matte ayaruga tankole duruga team ayaki ulma duruga honna fahoga alum final match mi wogoto ko baba matte ge usaste ki awona duruga huri physically duruga huri enna me salonduge hitha awonduge ruha huriha achugati victory aki hama den astuga mirege me tari astuga awonaka awnudan nudana egudana deserve echke miki enna me fancies wana awonduge championship trophy awonda wake victory huriya kuluntirina victory ge management awona hadiya koddi trophy me trophy ke malu me warboda marhoba ko baba kamyabi ge sirraki huriya kodde masekke adi victory ge kamyabi gamagas mudi team ge hissa wanakan ei yagin kame adi victory sports club mihara emihunge kamyabi ge ufa faal kon kotu group photo ek tajara mudani me group photo ya fahoga alwan men adives matte ya adi team ge muhim bay kulunten ge interview tebe funna hame genes dewe to masike qurana Maruf Ahmad matte ya adives alwan men badda kol benu matte victory mi kamyabi ge matte kunin paha ka mi guligen mase kurma ga ruhe victory faraden fendigem je timmana pahara gawme itase miluk kurma ko baba victory ge miharu ga azum teki ei victory benem wata ga tebba awul miharu benu mane ha maadam ferige ha victory ge miharu tu kulunterin victory hama ane ge mi team kulunterin gotu ga hama jessa e mawun ha chairman es miharu ekan hama urala fe wake ge anaka kulunterin ka sawan bonafi victory ge mi season mi kulunterin ki hama minnaru victory ha fennar kulunterin wake victory official offer mi honna daane එබි හොඳ එකී කල්ගොමෙන් නම් යන්න හරුගේ කාමියාබ දෙන්න මියා රස්ත මිදුනේ වික්ටරි එක හිස්ටරි කාමියාබ තක දුහෙක්ගස් මිහා මිදවල් දක්ක වික්ටරි එක සක්සස් ගදිනුදේ ඒ මාට්ටේගේ අසලු කාමියාබ එක මේ
පන්සවිස්සන තශි මිසාබන් ඇරුග මිගොත්තල් ලිබුණීම මාට්ටයන් ඒක හගීගේ උපාය බලිබේවා ෆුට්බෝල් එකේ අවුලුගේ දෙන්නෙන් හැම දෙයා රෝහා ගොලිෆුර එච්චෙන් එච්චකි එහෙම මේ වික්ටෝරියා එකේ හාසකොත ගේත අවුන් සෙලබ්‍රේට් කුරාරුග ෆිසිකලි දුරුග හුට්ටස් අවුන් දෙන්නෙන් අවුලුගේ රෝහා අවුන්ගේ හින්වති වික්ටෝරියා එකේ කොම් වාති එබිහුන් කුරා උපා අවුන් සම කුරා අදී සපාර අවුන් හා මාට්ටේ හොදි කාමියාබියන් අදී වික්ටෝරියා වෙස් වරබඩ මරහබා කියන් අදී වික්ටෝරියා කාමියාබේග වර මුහිම් උදවරෙන් අදා අකුරේ කුළුන්තරිය වික්ටෝරියාගේ කැප්ටන් අදී ගෝල් කීපර් ඉම්රාන් මොහම්මදකි මේ සීසනුග ಹುರಿಯಾ ಮುಬಾರತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆಮೊಳು ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ಗೆ ಮಗಾಮ್ ಹೋದಾವನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಮಗಾಮಸ್ ಏನಿಯಾ ಹಗ್ಗು ಮಗಾಮೆಂ ಇಮ್ರಾನ್ ಮಿಹೋದಿ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಕಾಮಯಾಬಿಯಂ ಅಮ ವರಬಡ ಮರಹೋಬಾಕಿಯಂ ಎಮ್ಮೆ ಫಹು ಪೆನಲ್ಟಿ ಅತೀಫ್ ಜಹೀರುಗ ಕೀನೆಬಾ ಇಮ್ರಾನ್ಗೆ ಎಬಗುತುಗೆ ಇಹಸಾಸ್ತಂ ಹುರಿ ಎಬಗುತು ಸಳಗೊಂಡ ಮಿ ಅಬದು ಸಿತಂಗರನಿ ಅಳಗೊಂಡ ಮತ ಕೊಗ್ಗೆನ್ನೆ ಮಿ ತರಿ ದಿವೇನಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹುರಿಯಾ ಕುದಿನ್ ಕುರಿ ಮಸೆಕ್ಕೈ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಂ ಅಳಗೊಂಡ ಮಿ ಹುನ್ನನಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ ವರ ಯಗಿಂಕಂ පහු සුවාලයක් ගොතන දන්නවා ලැබිය වික්ටරි තශමිල කරන් අන්නහර නොකුන්නේරක කොන් ජෝසි එකම් බා පෙන්නානි ආදි සි කමයි චබුණ තංකොලන් අවස් ඉරේ තංකොල දහුන් එගයන් තික වරබඩ මරහවයන්ග තදී සෆාර් වික්ටරි අදී ඉම්රාන් ති හොදි කාමියාබියන් අද ගාමි ෆුට්බෝල් ಭಾರತಗೆ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವಗುತನ್ ತಿಬೆಫ್ನ ಗೆನಸ್ತನ್ ಮಟ್ಟ ಕಾಲ್ಗುನ್ ಗಲೋಳ ದಂಡು ಗೆನಸಮ್ ದ ಲೈವ್ ಕವರೇಜ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅವನ್ ನಿಮಾದ್ ಮಫೋಗ ಟಿ ಮೋಲ್ಡಿಸ್ ಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ವಾದ್ ಕೊಲ್ ಮುಕುರಿ ಅದೇ ಸಫಾರ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಅವರಂ ಹೋನ್ ವರ ಬಾಯ್ಕೆ ಶುಕ್ರಿಯಾ